안녕하세요. 자, сайн байцгаана уу? 울란바토르 중앙교회 찬양 감사합니다. За, Улаанбаатар төв 찬양대 чуулганы 감사합니다. Магтнооны багт үнэхээр их баярлалаа. 저는 은혜 찬송만 한 줄 알았더니 За, би ганцхан нэгүслийн магтан дуунаас л 찬송가에 있는 그 아주 좋은 찬양을 오늘 해주셔서 감사합니다. дуулах юм болов гэж бодож байсан чинь Магдалины дуун дээр байдаг үнэхээр сайхан магтан дуу өнөөдөр дуулж өглөө. 오늘 주일이고 또 생활 집회 마지막 말씀입니다. За, өнөөдөр эзний өдөр, дээрээс нь амьдралын семинарын хамгийн сүүлийн үгийг орох өдөр. 모두 하나님 앞에 기도드리겠습니다. За, бүгдээрээ Бурхны өмнө залбирцгаая. 우리를 죄 가운데서 구원해 주시고 하나님의 자녀로 태어나게 하심을 감사합니다. Бидний гэм нүгэл дундаас аварч өгөөд Бурхны хүү болгон төрүүлсэн талархаж байна. 거룩한 제사장, 왕 같은 제사장으로 이제 남은 생애를 하나님의 뜻을 따라서 충성스러운 주님의 일꾼들로 살아갈 수 있도록 하나님께서 항상 도와주옵소서. Ариун дахилж хаан тахилж байгаа хувьд үлдсэн амьдралаа Бурхан таны хүслийг дагаж мөн Бурхан таны өмнө итгэмжит ажилчнаар үлдсэн амьдралаа өнгөрүүлж чадах туслаарай. 거룩하신 주님의 몸된 교회 안에 우리를 맡기시고 때마다 일마다 풍성한 말씀으로 우리를 가르치시고 양육해 주심을 감사합니다. Ариун өөрийнхөө бие болгосон жуулган дотроо биднийг байлгаж өдөр бүр цаг тутамд бид бүхэнд хэрэгтэй үгийг өгч биднийг зааж сургаж байдаг талархаж байна. 우리에게 또한 복음을 전할 수 있는 그 기회를 주시고 화목케 하는 직책을 허락해 주신 것 감사합니다. Мөн та бид бүхэнд сайн мэдээ тарах боломжийг олгож эвлэрүүллийн үйлчлэлийг хариуцуулсанд баярлалаа. 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 함으로 하나님 앞에 섰을 때에 영원한 영광과 면류관을 받기에 합당한 우리 모두가 되기를 원합니다. Олон хүмүүсийг зөвхт байдал руу өдөртөж хожим нь Бурхан таны өмнө зогсоод алдар магтаал дитмиг авах зохистой хүн байж чадахад туслаарай. 아직도 하나님을 알지 못하고 세상의 죄악 가운데 살고 있는 많은 사람들 때를 얻든지 못 얻든지 담대하게 복음을 전해서 그들도 우리와 동일한 생명과 소망을 얻게 해주옵소서. Одоо хүртэл сайн мэдээг ухаараг байгаа энэ ертөнцид байгаа хүмүүст цагаа олсон ч олоогүй ч бай энэ сайн мэдээг тарааж тэдний жигсэн өөрсөдтэйгээ адилхан итгэл найдвартай болгоход та туслаарай. 오늘 이 시간 우리에게 필요하고 합당한 은혜의 말씀을 또한 주시옵소서. Энэ цаг мөчид бид бүхэнд хэрэгтэй зохистой нэгүслийн үгийг та болгож 깨달아 알게 해주옵소서. тавгээ ухааруулж өгөөрэй. 또 그 말씀을 붙잡고 더 힘있게 날마다 승리하며 살게 해주옵소서. Таны үгийг дасцуураад өдөр бүр хүчтэйгээр ялалт байгуулад амьдарч чадахад туслаарай. 우리를 구원해 주신 주 예수님 이름 받들어 기도드립니다. Биднийг аварсан эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. 아멘. 아멘. 성경 말씀 레위기 3장 말씀입니다. За, Библийн Леви 3 дугаар бүлэг 3장 1절에서 5절까지 말씀을 함께 읽겠습니다. За, 3-ын 1-ээс 5 хүртэл хамтдаа уншийе. Хэрв түүний өргөл нь эвийн дахил байх аваас хэрв тэр хүн үүнийгээ бод малын сүргээс өргөх гэж байгаа бол эрч бай, эмч бай, цоггүй малыг эзний өмнө өргөх ёстой. Тэр хүн гараа тахилынхаа толгой дээр тавьж уулзалтын майхны үүдэнд нэдлэхэд дахилж болох Аараны хөвгүүд цусыг нь тахилын ширээг тойруулан цацна. Тэрээр эвийн тахилаас эзэнд галан тахил болгон сэмж бүх дотор өөхийг хоёр бөөрийг ууз дагуух өөхтэй нь өнчин илгийг бөөртэй хамт салган эдгээрийг өргөг. Аараны хөвгүүд үүнийг тахилын ширээн дээр галын түлэн дээр буй шатаал тахилын дээр шатаах бөгөөд энэ нь эзэнд тааламжит үнэрт галан дахил юм. 이 말씀하고 신약성경 야고보서 한 구절 더 보겠습니다. За, шинэ гэрээний Яаков номоос дахиад нэг үг нэмж харъя. 야고보서 3장 말씀입니다. Яаков 3 дугаар бүлэг
야고보서 3장 18절 말씀입니다. Яаков 3-ын 18. 이 말씀도 함께 읽겠습니다. За энэ үгийг хамтдаа уншийе. Амар тайвныг бүтээгчд нь амар тайван дотор тарьж зөвхт байдлын ургацыг авдаг. 우리는 지난 시간에 번제와 소제를 배웠습니다. За өдөр өнгөрсөн өдрүүдэд шатаал дахил болон эдийн өргөлийн талаар хамтдаа сурсан. 구약 성경의 중요한 다섯 제사에 대해서 말씀을 드렸습니다. Хуучин гэрэн дээр гарч байгаа чухал 5 дахлын талаар хамтдаа сурсан. 그 다섯 제사 중에서는 두 가지 의무제가 있습니다. 반드시 드려야 될 의무 제사가 있어요. За энэ 5 дахил донд зайлшгүй өргөх ёстой 2 дахил байгаа. 그게 속죄제와 속건제였습니다. За тэр бол нүглийн дахил, нөхөн төлбөрийн дахил. 그리고 자원으로 기쁨으로 감사함으로 드리는 자원제가 있습니다. За тэгээ сайн дураараа баяр хөөртэйгээр талархаж өргөдөг сайн дурын дахлууд гэж байгаа. 그 자원에서 드리는 그 제사가 번제와 소제와 화목제입니다. За энэ сайн дурын дахлууд нь шатаал дахил, эдийн өргөл, эвийн дахил. 구원받은 그리스도인의 삶은 기쁨으로 감사함으로 자원함으로 하나님 앞에 드리는 삶입니다. За аврагдсан Христэд итгэж хүний итгэлийн амьдрал бол баяр хөөртэйгээр талархалтайгаар өөрийгөө бурханд өргөх амьдрал. 오늘은 그 자원제 중에서 마지막 화목제에 대해서 배우겠습니다. За өнөөдөр бүгдээрээ энэ сайн дурын 3 дахил болох энэ 3 дахилын сүүлийн дахилын талаар хамтдаа суръя. 자, 우리는 эвийн 지난 дахилын талаар. 이 화목제를 다른 말로는 평화제, 화평제, 교제제라고도 말할 수 있습니다. За энэ эвийн дахилыг өөр үгээр инх тайвны дахил, нөхөрлөлийн дахил, хуваалцах дахил гэж хэлж болно. 또 서로 나눠준다라는 나눔제라고도 말하기도 합니다. За бас бие биендээ хуваалцах, бие биендээ өгөх одоо хуваалцах дахил гэж хэлдэг байна. 이것은 사람과 하나님과 인간 사이 그리고 사람과 사람 사이의 화목과 그 교제를 나타내는 제사입니다. За энэ дахил нь бурхан ба хүний хооронд, хүн ба хүний хооронд одоо эвлэрэл, нөхөрлөлийг илэрхийлж байгаа дахил. 자, 번제에서는 자기 자신을 하나님께 온전히 바치는, 온전히 헌신하는 그리스도를 우리가 볼 수 있고요. За өдөрөө шатаал дахилаар дамжуулан өөрийгөө бурханд бүрэн өргөсөн, бурханд бүрэн зориулсан Христийг сурсан. 자, 소제에서는 죄 없는 완전한 인성을 가지고 이 땅에 오셔서 우리에게 삶의 본을 보여주시고 거룩한 생활을 하셨던 그 예수님을 또 알 수가 있습니다. За мөн эвийн дахлаас бүгдээрээ энэ дэлхий дээр гим зэмгүй, дээрээс нь төгс хүн чанартай, төгс зан чанартай байсан Христ Есүсийн талаар хамтдаа сурсан байгаа. 속죄제에서는 인간의 근본적인 죄성, 원죄라고도 이야기를 하죠. 우리는 어머니 뱃속에서부터 죄인이었습니다. За нүглийн дахлын хувьд юу сурсан байг бол бид бүхний одоо төрлөг гим чанар, ихийн хөвлөгөөс бидэнд одоо ирсэн төрлөг гим чанарын талаар. 그 죄 때문에 우리의 영혼은 죽었습니다. Тэр гим нүглээс бол бидний сүнс өвчгсөн байсан. 그래서 우리는 죽어서 태어난 겁니다. Тэгэд бид бүхэн дэлхий дээр үхэж төрсөн. 근데 어느 날 살았습니다. Гэхдээ нэг өдөр амьсан. 구원을 받는 순간에 그 죽은 영이 살았습니다. Аврагдаг мөчид бидний өгсөн сүнс дахин амьсан. 자, 언젠가는 우리는 죽을 수 있습니다. Бид нэр хизээ нэг өдөр үхэн. 그러나 살아서 죽은 겁니다. Гэхдээ бид хүн амьдаар үхэн. 자, 그 사람은 다시 살아납니다. Тэр хүн дахиж амьлна. 근데 어떤 사람은 죽어서 태어나서 죽어서 죽습니다. Зарим хүмүүсийн хувьд үхэж төрөөд үхээд үхэн. 자, 그 사람은 영원한 멸망입니다. Тэр хүн мөнхийн сүрэл рүү орно. 자, 그래서 이 속죄제는 근본적인 인간의 죄, 죽어 있는 영혼을 살리기 위한 그 죄 문제를 해결하시는 예수 그리스도를 속죄제에서 우리가 볼 수 있습니다. За тэгэхээр нүглийн дахлаас хүн төрлөختөнд тулгамдаад байгаа энэ төрөлхийн гим чанар, төрөлхийн гим нүглийг Есүс Христ цагаатгаж Есүс Христ үнийг одоо уурчилсан энэ нүглийн дахлын талаар хамтдаа сурсан. 속건제는 죄인이기 때문에 죄를 지을 수밖에 없는 우리죠. За нөхөн төлбөрийн дахил гэдэг нь бид нэр гим чанартай учраас, гимтэн учраас гим нүгэл хийхээс өөр аргагүй. 내 속에 있는 죄가 밖으로 나타나는 거죠. За минь дотор байгаа гим нүгэл гадаашаа ил гарч ирээд байгаа. 그 밖으로 나타난 그 모든 것이 우리의 생활 가운데서 과거에 지었던 죄, 앞으로 살면서 지을 수 있는 죄들입니다. За гадаашаа гарч ирж байгаа гим нүглүүдийг бид хүн өмнө нь өнгөрсөн хугацаанд хийчихсэн, хойштоо ч гэсэн бид хүн дотроос гарч ирж байгаа гим нүглүүдийг хойш хойштын амьдралаа ч гэсэн хийх болно.
근데 그 모든 죄값을 갚아주러 오신 예수님 십자가에서 죽으셨어요. За энэ бүх нүглийн төлбөрийг төлөхөөр Есүс загалмай дээр өгсөн. 자, 그래서 내 과거, 현재, 미래의 모든 일상생활에서 밖으로 드러나는 그 범죄, 그 죄를 모두 다 씻어주시고 깨끗게 해주시는 그 예수님이 속건제에 나타나 있습니다. За тэгээд энэ нөхөн төлбөрийн дахлаар миний өнгөрсөн одоо ирээдүйд их бүх гэм нүглийг Есүс бүгдийг нь цагаат хаад уучлаад арилгасан шүү гэдгийг энэ нөхөн төлбөрийн дахил харуулж байгаа. 자, 이 제사 중에서 어느 제사에서도 하나님과 인간과 인간 사이의 친밀한 교제에 대해서는 제시하고 있지 않습니다. За энэ таван дахлуудын тийм ээ энэ дөрвөн дахлуудын аль нь ч бурхан ба хүн хоорондын харилцаа, хүн ба хүн хоорондын харилцаа нөхөрлөлийн талаар дурдаг байгаа. 교제라고 하는 것은 아주 친하게 지내는 거죠. Нөхөрлөдөг чинь их дотн ярилцах, дотн байхыг хэлээд байгаа шүү дээ. 자, 그 친하게 지내는 교제가 바로 이 화목제에 들어 있습니다. Тэгэхээр энэ дотн ярилцах, дотн нөхөрлөх, нөхөрлөлийн талаар зөвхөн эвийн дахил дээр л дурддагсан байгаа. 자, 화목제에서만 이 교제, 친교의 사실이 완전하게 제시되어 있어요. За энэ эвийн дахил дээр нөхөрлөлийн талаар дотн харилцааны тухай, дотн ярилцах талаар маш гүн гүнзгий агуулгад бичигдсэн байгаа. 자, 화목제는 그 성격과 내용에 따라서 세 가지의 종류가 있어요. За энэ эвийн дахил нь утга агуулгаас хамаарат 3 төрөлд хуваагдж байгаа. 레위기 7장을 보시겠습니다. За Леви 7-оос харъя. 레위기 7장 15절부터 18절까지입니다. Леви 7-гийн 15-аас 18 хүртэл. 자, 이 말씀도 함께 읽겠습니다. За энийг бас хамтдаа уншийе. Талархал зориулсан эвийн дахлуудын махыг өргөсөн өдөрт нь идэх ёстой бөгөөд өглөө болтол түүнээс юу ч үлдэх ёсгүй. Харин өргөл дахил нь ам өчиг буюу сайн дурынх байх аваас тэр хүн үүнийг дахил өргөсөн өдөртөө идэх ёстой бөгөөд үлдэгдлийг нь маргааш нь идэж болно. Гэвч дахлын махны үлдэгдлийг 3 дахь өдөр галж шатаах ёстой. Эвийн дахлуудын ямар ч махыг 3 дахь өдөр нь идэх аваас энэ нь хүлээн авагдахгүй, мөн өргөсөн хүнч зохистойд тооцогдохгүй. Энэ нь бузар зүйл болох бөгөөд түүнээс идсэн хүн хилэнцээ үүрнэ. 자, 이 화목제의 첫 번째는 감사제예요. За эвийн дахлын эхнийх нь талархлын дахил. 자, 이 화목제는 자원제이기 때문에 먼저 속죄제와 속건제를 통해서 구원받은 사람이 하나님 앞에 드리는 제사예요. Эвийн дахил өөрөө сайн дурын дахил учраас эхлээд нүглийн дахил, нөхөн төлбөрийн дахилаар дамжуулан аврагдсан хүн бурханд өргөж болдог дахил. 자, 우리는 전에 회방자에 있고 하나님과 원수에 있고 불평과 원망이 가득 차 있었던 사람들이었어요. За бид нар өмнө нь дэрслэгч байсан, бурхны өстөн дайсан байсан, гомдлол төвөгшөөлөөр бухимдлаар дүүрэн хүмүүс байсан. 자, 구원받고 나서는 모든 것이 감사합니다. Харин аврагдсанаас хойш бүх зүйл талархал болсон. 고난도 감사가 되죠. Зовлон хүртэл бидэнд талархал болсон. 왜냐하면 그 고난을 통해서 하나님이 더 좋은 것을 주시기 위한 숨겨진 축복이기 때문에 고난 가운데서도 감사할 수가 있습니다. Яг гэвэл энэ зовлон бол бурхан бидэнд илүү сайхан зүйлийг өгөхийн тулд нууцгсан байгаа зүйл учраас бид өхөн зовлон донд одоо талархдаг болсон. 그래서 범사에 감사하라는 거예요. Тийм учраас бүх зүйл таларх гэсэн. 자, 그것은 구원받은 그리스도인에게만 가능한 일입니다. За энэ нь зөвхөн аврагдсан Христэд итгэх чүндэл боломжтой зүйл. 자, 근데 이 화목제에는 반드시 제물이 필요해요. За эвийн дахлыг өргөж байгаа хүн заавал дахлын бий байх шүү дээ. 자, 내가 가지고 온 이 제물을 내 혼자만 누리는 게 아니고 제사장에게, 그다음에 레위인에게, 그다음에 가족에게, 이웃에게, 또 가난한 사람들에게 이 화목제를 하나님 앞에 드리고 남은 부분을 서로 나누는 거예요. За энэ эвийн дахлыг хүн ганцаархнаа өргөдөг юм биш. Эвийн дахлыг эхлээд бурханд өргөн, тэгээд дахилчид өгнө, Леви овгийнханд өгнө, тэгээд гэр бүлийнхэнд өгнө, тэгээд хөршүүдэд өгнө. Энэ дахлыг бусадтайгаа дандаа хуваадаг. 자, 이 화목제에서 왜 다른 사람하고 이렇게 나눌 수 있느냐면은 За эвийн дахлыг өргөж байгаа хүн ягаад дахлынхаа энэ биеийг өргөл барьцыг бусадтайгаа хуваалцдаг вэ гэвэл 감사하기 때문에 그렇습니다. талархаж байгаа учраас тэгж хуваалцаж байгаа. 무엇을 바라고 나누는 게 아니에요. Ямар нэгэн зүйлийг нэхэж шаардаж харж хуваагаад байгаа юм биш. 이미 받은 은혜와 복이 너무 크므로
다른 사람과 나누는 거예요. Аль хэдийн маш их нэгүсэл, маш их өрөөлийг авчихсан байгаа учраас авсан нэгүслээ бусадтайгаа хуваалцж байгаа хэрэг. 그다음에 서원제가 있습니다. За үүний дараа тангаргийн амлалтын дахил гэж байгаа. 자, 이 서원제는 하나님, 제가 이렇게 하겠습니다. 이렇게 해주세요라는 어떤 그 강구, 기도하는 그 내용이 이루어지는 경우나. За тангаргийн дахил гэдэг нь бурхан минь би ингэж шийдсэн. Бурхан минь би ингэхийг хүсэж байна 내가 гэж өөрийнхөө залбирлыг бурханд одоо хэлж мэдүүлэх. 내가 하나님 앞에 간절히 바라고 기도하는 것이 반드시 이루어질 거라고 믿고 하나님 앞에 하나님 앞에 이 화목제를 드리는 거예요. За тэгээд миний залбирж байгаа залбирлыг бурхан минь та заавал биелүүлж өгөөрэй гэсэн бат итгэлтэйгээр бурханы өмнө эвийн дахилыг өргөдөг. 자, 이게 서원제예요. За энийг болохоор тангаргийн амлалтын дахил гэж байгаа. 자, 이 서원제는 어떤 하나님 앞에 조건을 내고 하나님 이렇게 해주시면은 내가 이거 드리겠습니다. 내가 이렇게 드렸기 때문에 해주세요. 그게 아닙니다. За энэ амлалтын дахил нь бурхан минь би ингэх учраас та надад ингэж өгөөрэй. Би танд ингэсэн учраас та надад ингэж өгөх ёстой шүү гэсэн утгатай дахил биш. 내가 내가 기도하는 것이 반드시 이루어질 줄을 알고 За миний залбирж байгаа зүйл гарцаагүй биелнэ гэдгийг би мэдэж байна. 미리 하나님 앞에 화목제를 드리는 거예요. За тэгэд үүнийг мэдээд төрүүлээд бурханд одоо эвийн дахилыг өргөж байгаа хэрэг. 그게 참 어렵겠죠. За энэ үнэхээр хэцүүтэй. 예를 들어서 병이 들었어요. За жишээ татъя л та. Жишээлх юм бол өвчин туслаа. 아주 중한 병이 들었어요. За маш хүнд өвчин туслаа. 근데 회복이 됐어요. 치료가 됐어요. Гэтэл өвчнөөсөө гинт салаад идэгчлээ. 그 감사하기는 쉽죠. 하나님, 저 병을 고쳐주신 거 감사합니다. Энэ үед бол энэ тохиолдолд бол талархаад амархан штэ бурхан минь өвчнөөс минь салгасан баярлалаа намайг эдгээс нь баярлалаа гэж болчихно. 예를 들어서 그런데 아직 내가 병이 있어요. За гэтэл өвчнөөсөө би салахгүй өвчтэй хэвээрэл байгаа дээ. 그런데 미리 하나님 앞에 감사를 하는 거예요. За гэтээ төрүүлээд бурханд талархлаа. 이게 바로 서원제입니다. Эн чин амлалтын буюу тангаргийн дахил. 나의 기도를 들어주실 줄을 믿고 하나님 앞에 화목제를 드리는 거예요. 이게 서원제입니다. Миний залбирлыг сонсно гэдэгт би танд итгээд энэ дахилыг өргөж байна. Энийг болохоор амлалтын дахил гэж байгаа. 그다음에 세 번째 이 화목제 중에서 자원제가 있어요. За энэ эвийн дахилын 3 дахь дахил нь сайн дурын дахил. 자, 이 자원제는 내가 기도하고 그런 게 없어요. 무조건 감사요. За энэ сайн дурын дахил нь залбирах те өөр ямар нэгэн зүйл орохгүй зүгээр л шууд талархах. 조건 없이 하나님께 대한 자신의 사랑을 표시할 때 즐거운 마음으로 드리는 화목제가 바로 이 자원제입니다. Ямар ч бодолгүй өөрийнхөө хайрыг бурханд илэрхийлээд бурхан талархснаа илэрхийлээд энэ сайн дурын дахилыг өргөдөг байна. 내가 구원받고 지금 살아있는 이 자체가 너무너무 기쁘고 행복한 거예요. За миний аврагдаад одоо ингэж амьдарч байгаа маань үнэхээр аз жаргалтай үнэхээр надад сайхан байна. 그래서 화목제를 드려요. Ингээд эвийн дахилыг өргөлөө. 하나님 앞에 드리고 남은 부분을 이웃과 가족과 가난한 사람들과 서로 나누어요. Эвийн дахилыг өргөөд үйлцнийг нь эргэн тойрныгоо хүмүүст хөршүүдээ ядуу зүдүү хүмүүст тарааж өглөө. 자, 이것을 자원제라고 하는데 또 다른 말로는 성경에 낙헌제라고도 돼 있어요. За энийг болохоор сайн дурын дахил гэж байгаа. Энийг өөр үгээр Библиэлд 자, 낙헌제라고 하는 것은 기쁨으로 자원하는 마음으로 드리는 거예요. за энэ болохоор баяр хөөртэйгөө сайн дураар өргөх дахилыг хэлж байгаа. 그래서 이 화목제에는 세 가지가 있습니다. За тэгэхээр энэ эвийн дахилын дотроо 3 хэсэгт хуваагдж байгаа хнэ. 자, 그리고 이 화목제의 목적이 있는데요. За эвийн дахил өргөж байгаа зорилго гэж байгаа. 자, 화목제의 목적은요. Эвийн дахилын зорилго нь 먼저 하나님과의 화목입니다. эхлээд бурхантай эвлэрэх. 그다음에 이웃과의 화목입니다. Дараа нь хөршүүдтэйгээ эвлэрэх. 자, 하나님과의 화목은 우리는 하나님과 원수되어 있었던 죄인들이었기 때문에 하나님과 화목시키기 위해서 예수님이 이 땅에 오셨어요. За бурхантай эвлэрэх дахил нь бид нар бурханы өстөнд дайсан байсан. Бид нар бурханы өмнө гим нүгэлтэн байсан. За гэтэл энэ гим нүгэлтнүүдийг бурхантай эвлэрүүлэх гэж Христ энэ дэлхий дээр ирсэн. 골로새서 1장 20절을 보겠습니다. За Колосе 1-ийн 20-ыг харъя. 골로새서 1장 20절. Колосе 1-ийн 20. 골로새서 1장 20절 함께 읽겠습니다. За Колосе 1-ийн 20-ыг хамтдаа уншийе. Түүний жаргал маань цусаар амар амгалан тогтоон түүгээр дамжуулан газар дээрх эсвэл тэнгэр дэх бүх юмсыг өөртөөгөө эвлэрүүлсэн. 자, 하나님과 우리 사람 사이에는 아주 두꺼운 장벽이 가로막혀 있었습니다. За бурхан хүн хоёрын дунд маш зузаан хаан тэгэлж гисэн байсан.
그것이 바로 구약 성경의 성소와 지성소 사이에 가로막혀 있는 휘장입니다. За тэр бол хуучин гэрээний үеийн ариун майхан болон ариунаас ариун газрыг тусгаарлаж байсан хөшиг юм. 그 하나님이 임재하시는 지성소에 들어가기 위해서는 반드시 동물의 피를 가지고 들어가야 되는데 За бурхны оршиж байгаа ариунаас ариун газар руу орохын тулд заавал малын цустай орох ёстой. 대제사장인 아론만이 1년에 딱 그날만 들어가는데요. 7월 10일 대속제일이죠. За ахлах тахилч Аарон жилдээ ганцхан удаал тийш ордог. Тэр бол 7 сарын 10-ны өдөр. Их 먼저는 зөвлөлтийн өдөр. 송아지 피를 가지고 들어가고 За эхлээд туглын цэсийг бариад орно. 그 다음에 염소 피를 가지고 들어가서 7번 뿌립니다. Тэрийн дараа ямааны цэсийг авч ороод 7 удаа цацдаг байсан. 또 그 다음에 또 그 일을 해야 돼요. Тэрийн дараа дахиад ингэж давтан хийдэг. 자, 그건 그림자입니다. За энэ бол сүүдэр. 그런데 예수님께서 오셔서 십자가에서 다 이루었다라고 십자가에서 죽으실 때에 Харин Есүс энэ дэлхий дээр бууж ирээ загалмай дээр бүгд гүйцэллээ гэж загалмай дээр өөхөх мөчөд 성소와 지성소 사이에 있는 그 두꺼운 휘장이 위에서부터 아래까지 찢어졌어요. ариун майхан ариунаас ариун газрыг хувааж байсан, тусгаарлаж байсан тэр зузаан хөшиг дээрээсээ доош хүртлээ урагцсан. 자, 그 휘장은 예수 그리스도의 몸입니다. За тэр хөшиг бол Есүс Христийн биеийг илэрхийлж байгаа. 온몸이 갈기갈기 찢기고 피 흘려 죽으시고 Есүсийн бүх бие урагдж цусаа урсгаад өгсөн. 양손과 양발에 못이 박힘으로 말미암아 Хоёр гар хоёр хөлн дээр нь хадаас хадснаас болж 그 휘장이 찢어진 겁니다. хадаас хадагдсанаар тэр хөшиг урагдсан байна. 그 휘장은 바로 예수 그리스도의 몸을 애표한 겁니다. За энэ хөшиг нь Есүс Христийн биеийг илэрхийлж байгаа. 그래서 하나님께로 바로 갈 수 있는 길이 만들어진 거예요. Тэгэд бурхан руу шууд очих зам бий болсон. 그래서 요한복음 14장 6절에 나는 길이요 진리요 생명이라. Иохан 14-ийн 6 дээр тийм учраас би бол зам үнэн амь юм а гэсэн. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Хинч надаар дамжлаггүйгээр эцэг төрөхгүй. 천국에 갈 수 있는 길을 예수님이 만들어 놓으셨어요. Есүс девоочнд хүрэх замыг тавьсан байна. 그게 바로 화목제입니다. За энэ бол эвийн тахил. 하나님께로 갈 수 있는 하나님과 원수되어 있는 우리를 죄인들을 화목하게 할 수 있는 그 일을 예수님이 하셨다고 말이에요. Бурхны өстөн дайсан байсан, бурхны өмнө нүгэлтэн байсан, бурхан хүн хоёрыг хооронд нь эвлэрүүлэх ажлыг Есүс Христ хийсэн байна. 자, 그게 바로 여기에 골로새서 1장 20절에 그의 피로 그의 십자가의 피로 화평을 이루었다. 그 자. 내용이죠. Энэ үг болохоор Колос 1:20 дээр гарч байгаа. Түүний загалмайн цусаар амар амгалан тогтосон. 그리고 요한일서 2장 2절에 보면 За 1-р Иохан 2:2 дээр ингэж гарч 자, байгаа. 요한일서 2장 2절입니다. За 1-р Иохан 2:2-ыг өдөр олж уншийе. 요한일서 2장 2절 함께 읽겠습니다. 1-р Иохан 2:2-ыг хамт уншийе. Тэр өөрөө бидний нүглийн эвлэрүүлэл болсон бөгөөд зөвхөн бидний нүглийн төдийгүй хамаг ертөнцийн нүглийн эвлэрүүлэл болсон билээ. 자, 저는 예수 그리스도죠. За тэр гэдэг нь Есүс Христ. 우리 죄를 위한 화목 제물이니 Бидний нүглийн эвлэрүүлэл болсон бөгөөд 우리만 위할 뿐 아니요 온 세상의 죄를 위하심이라. зөвхөн бидний нүглийн төдийгүй хамаг ертөнцийн нүглийн эвлэрүүлэл болсон билээ. 자, 예수님은 온 세상 사람들이 전부 다 하나님과 화목하게 될 수 있도록 해 놓으셨어요. Есүс дэлхийн ертөнцийн бүх хүмүүс бурхантай эвлэрч болохоор болгочихсон. 자, 우리만 위한 것이 아니고 아직 구원받지 않는 저 밖에 있는 사람들도 하나님과 화목하게 해 놓으셨어요. Зөвхөн биднийг биш энэ гадуураа аврагдаагүй хүмүүсийг хүртэл бурхантай эвлэрч болохоор болгочихсон байна. 자, 그러면은 이게 이제 이 화목제에서는 먼저 하나님과 사람과의 화목을 나타내고요. За нэвийн дахил нь эхлээд бурхан хүн хоёрын эвлэрлийг илэрхийлж байгаа. 그다음에 사람과 사람과의 화목을 나타내는 제사가 바로 이 화목제입니다. За түүний дараа хүн хоорондын одоо эвлэрлийг илэрхийлж байгаа дахил ахна. 자, 로마서 12장 17절 18절입니다. За Ром 12-ийн 17 18. 로마서 12장 17절 18절 Ром 12-ийн 17 18 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Хиндэж мууг муугаар бүх хариул. Бүх хүний өмнө юун зөв болохыг л харгалзан үзэж бай. Та нарын зүгээс боломж байгаа бол бүх хүнтэй эвтэй байх тун.
자, 아무에게도 악으로 갚지 말고 모든 사람에게 선을 행하라 그랬어요. Хинт ч мөөг муугаар бүх хариул бүх хүний өмнө юун зөв болохыг харгалзан үзэж 그리고 산을 하루라. 그리고 할 수 있거든 모든 사람으로 더불어 평화하라 그랬죠. та нарын зүгээс боломж байгаа бол бүх хүнтэй эвтэй байх тун. 자, 모든 사람으로 더불어 다투지 말고 싸우지 말고 Ямар ч хүнтэй муудалцалгүй, ямар ч хүнтэй маргалдалгүй. 평화롭게 지내라 그 말이에요. Бүх хүнтэй эвтэй бай гэж. 그런데 역사가들이요, 이런 말을 하고 있습니다. За гэхдээ түүхчид ингэж ярьдаг. 지구상에서 전쟁이 없는 날은 유사일에 딱 3년에 불과하다. За дэлхий дээр дайн дажингүй өдөр дэлхийн түүхэнд ерөөсөө 3 жил л байсан. 자, 인류 역사 가운데 전쟁이 전 세계적으로 전쟁이 어느 지역이나 뭐 국지전이 됐건 전 세계 전쟁이 됐건 전쟁이 없었던 해가 딱 3년이었대요. За дэлхийн өнгөрсөн түүхэнд за улс хоорондын дайнч бай, улс доторх дайнч бай, дэлхийг хамарсан дайнч бай, ямар ч гэсэн дайн дажингүй өдөр нийтдээ 3 жил л байсан гэж байгаа. 근데 그 3년조차도 전쟁을 준비하는 기간이고 За энэ 3 жил нь хүртэл дайнд бэлдсэн хугацаа байсан. 전쟁, 분쟁, 갈등이 쉼이 없었다는 거예요. Дайн, мөргөлдөөн, маргалдаан, зөрчил ерөөсөө зогсоо зайгүй үргэлж ирсэн. 자, 몽골도 옛날 전쟁 많이 했죠. Монгол улс ч гэсэн дээрүүд их дан хийсэнтэй. 징기스칸 때예요. Чингис хааны үед. 유럽까지 가서 전쟁했잖아요. Европ руу хүртэл очиод дан хийсэн шүү дээ. 지금도 이스라엘에서 전쟁 중이죠. Одоо ч гэсэн Израильд дайнтайгаа мөргөлдөөнтэй. 러시아와 우크라이나 전쟁 중이죠. Орос, Украин хоёр дайдж байна. 한국은 북한과 남한이 대치 중에 있죠. За өмнө Солонгос, Хойд Солонгос хоёр дайны бэлтгэлтэй байгаа. 서로 미워합니다. Бие биендээ их дургу. 원수예요. Өстөн дайсан. 왜 그럴까요? Яагаад ингэж байна? 원인은 바로 죄입니다. Шалтгаан нь ерөөсөө л гимнүгэл. 자, 그런데 초대교회는 예수님이 십자가에 죽으시고 부활 승천하시고 사도들을 통해서 복음이 전해졌던 그 초대교회는 За анхны чуулганы үед Есүс загалмай дээр үхээ дахин амьлаад энэ сайн мэдээ тарааж ирсэн анхны чуулганы үед 남자 여자, эрэгтэй эмэгтэй 그다음에 가난한 사람, 부자, тэгээд ядуу баян 그리고 주인, 종 эзэн бол 사이에도 화목과 평화가 이루어졌어요. дээдс дооцсын дунд хүртэл инх тайван байсан хоорондоо эвтэй найртай байсан. 자, 오직 복음 그리스도 예수 안에서만 이 평화가 가능합니다. Тэгэхээр зөвхөн сайн мэдээ, зөвхөн Христ Есүс дотор байгаа цагт л инх тайван амар тайван байх боломжтой. 서로 나눠지는 분열이 일치하게 되고 다툼이 평화로 바뀌는 게 예수 그리스도 안에서만 가능한 거예요. Хуваагдал тийм ээ нэг болоод хагарал маргаан нэг болж эвтэй найртай байх нь зөвхөн Есүс Христ дотор байгаа цагт л боломжтой байна. 자, 이 예수 그리스도는 이 세상에 평화를 만들어 오셨습니다. За Есүс Христ энэ дэлхийн ертөнцийг инх тайван амар амгалан байлгах гэж ирсэн байна. 자, 그래서 예수 그리스도는 십자가에서 죽으시고 부활하신 이후에 제일 먼저 제자들한테 나타나서 Тэгэд Есүс загалмай дээр өөхөө дахин амьсныгаа дараа хамгийн түрүүлж 평강이 шавнуулж 평강이 있을지어다라고 말씀하셨어요. та нарт амар амгалан байх болтгоо, та нарт амар амгалан байх болтгоо гэж хэлсэн. 그리고 숨을 내쉬면서 성령을 받으라고 했죠. За тэгээд 성령을 받으라고. 아리ун сүнсийг авах гэж хэлсэн. 그리고 요한복음 20장에 예수님께서 네 죄든지 사하면 사해질 것이요. За Иохан 20 дээр чи бусдын нүглийг уучлах юм бол чиний нүгэл уучлагдана. 네 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 했어요. Хэрвээ чи бусдын нүглийг тэр чигт нь үлдээх юм бол чиний нүгэл тэр чигтээ үлдэнэ гэсэн. 자, 화목제의 주인이 되신 예수 그리스도를 전해서 예수를 믿음으로 말미암아 이 땅에 모든 미움과 다툼과 이 모든 것을 없애고 За эвийн дахлын эзэн болох Есүс Христийг тунхаглаж тараагаад итгүүлэх юм бол энэ дэлхий дээр байгаа зөрчил маргалдаан энэ өмнөөс хаман үгүй болно. 자, 사람과 사람과의 평안, 하나님과의 평화를 이루라고 말씀하신 거예요. За тэгээд хүн бурхан хоёрын хоорондын инх тайван байдал, хүн хоорондын инх тайван байдлыг бий болгох гэж хэлсэн байна. 자, 그래서 이 화목제의 주인이 바로 예수님인데요. Тэгэхээр эвийн дахлын эзэн бол Есүс эзэн. 자, 사람과 사람 사이에 그 화목이 반드시 이루어져야 돼요. За хүн хоорондын дунд заавал энэ инх тайван 로마서 아까 12장 17, 18절 보셨잖아요. За өдөрөө түрүү Ром 12-ийн 17, 18-ыг уншсантэй.
할 수 있거든 모든 사람으로 더불어 평화하라. Болж өгвөл бүх хүнтэй эвтэй байх тун. 자, 어떤 사람이 그 속에 들어가면은 정말 평화가 이루어지는 사람이 있어요. За зарим нэг хүн тийм ээ нэг газар руу орох юм бол тэр доторх уур амьсгал үнэхээр амар тайван тогтун болчтой. 자, 어떤 사람이 그 자리에 들어가면은 항상 갈등이 있고 다투고 시끄럽고 싸워요. За зарим хүн нэг газар руу орох юм бол тэр орсон газар нь шууд тийм ээ маргалдаал зөрчилдөөл их чимээ шугаантай өмөө самунтай болчтой. 자, 성경에는 분명히 화평을 조출하라 했어요. За Библиэлд инх тайвныг амар амгалан мөшиг гэсэн. 그리고 화목히 하는 자는 복이 있다라고 말씀하셨습니다. За тэгэд эвдрүүлж байгаа нэгэн ерөөлтэй гэсэн. 자, 어디를 가든지 간에 내가 들어가 있는 그곳에 평화가 이루어진다면은 За би хаашиж явсан бай. Миний орсон газар инх тайван болоод хүмүүс нь эвтэй болчвол 우리는 화목제를 드리는 사람이 되는 거예요. бид нэр эвийн дахлыг өргөөд амьдарч байна гэсэн үг. 자, 구원받은 그리스도인도 어디에 가든지 간에 그 사람이 그곳에 있음으로 인해 가지고 주변이 화기애애하고 평화롭고 화평을 이루어야 됩니다. За аврагцсан Христэд итгэж хүн хаан ч гэдэг вэ? Тухайн хүний байгаа газар инх тайван байгаад эргэн тойрондох хүмүүс нь хоорондоо эвтэй байж тогтун амар амгалан болж явах хэрэгтэй. 자, 어떤 사람은 하나님과는 화목이 이루어졌어요. За зарим хүмүүсийн үед бурхантай эвийн харилцаатай болчихсон эвтэй нэртэй 화목제로 болчихсон. 오신 그 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 원수되어 있던 내가 하나님과 화목하게 됐어요. Эвийн дахил болох Есүс Христэд итгэснээрээ бурханы өстөнд дайсан байжгаад бурхантай эвлэрсэн. 그런데 사람과 사람 사이에 화목이 계속되질 않습니다. Гэхдээ тэр хүний хувьд хүнтэй хүн хоорондын харилцаанд эв найртай байж чадахгүй байгаа. 자, 그리고 하나님과 화목만 강조를 해요. За тэгэд бурхантай л эв найртай байх ёстой гэж чухалчлал яриад байна. 근데 예수님은 말씀하십니다. Тэр хүн Есүс ингэж хэлнэ. 누구에게 원망한 일이 있거든 Хэн нэгэнд гомдсон болвол 원망을 들을 만한 일이 있는 줄 생각나거든 за хэн нэгэн тийм ээ өөрийнхөө гомдлыг хэлэх ёстой болвол 애물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하라고 명령하셨어요. за хэн нэгэнтэй муудалцсан болвол дахлынхаа биеийг дахлын ширэн дээр үлдээгээд эхлээд тэр хүн рүү очиод уушлах гуугаад эвлэр гэсэн байна. 마태복음 5장 23절 24절입니다. За Матай 5-ын 23 24. 마태복음 5장 23절 24절. Матай 5-ын 23 24. 자, 마태복음 5장 23절 24절. Матай 5-ын 23 24. 자, 함께 읽겠습니다. За нэг хамт уншия. Иймээс чи дахлын ширээнд өргөл өргөх гэж байхдаа чиний эсрэг ямар нэг юм ах トゥ уд чинь байгааг санавал өргөлөө дахлын ширээний өмнө орхиод замаараа буц. Эхлээд ах トゥ утэйгээ эвлэр. дараа нь нэрч өргөлөө өрг. 자, 왜 형제에게 원망을 듣죠? За яагаад ахан дүүстэй гомдолсон байна? 자, 우리 구원받은 그리스도인이 각 개인이 절대로 나는 손해를 안 봐. За аврагцсан Христэд итгэж хүн би хизээж хохирохгүй. 자, 그런 마음을 가지면 절대 나는 희생할 수 없어. Би хизээж золиослж чадахгүй. 인색한 마음을 갖습니다. За ийм харамч сэтгэлтэй байгаад байлаа. 자, 그러면 그 사람이 들어가는 곳에는 불화가 생겨요. Тэгэх юм бол тэр хүний орсон газар өмөө самунтай болно. 그리고 원망의 말을 들어요. За тэгэд гомдлын үг сонсно. 자, 다른 사람에게 좋은 정말 칭찬과 존중이 아니고 존경이 아니고 원망 들을 만한 일이 있거든 그 형제에 찾아가서 먼저 화목하고 그 다음에 하나님 앞에 애물을 드리라 그랬어요. За хэн нэгэн дахил өрөх гэж байлаа. Гэтэл ах トゥ усын чинь эсрэг ямар нэг юм чамд байгаа бол дахлынхаа биеийг өргөлөө дахлын ширээндээ үлдээгээд эхлээд ах トゥ руугаа очиод эвлэрээд дахиж ирэх гэсэн. 그리고 고린도후서 5장 18절 19절에는 우리에게 화목케 하는 직책을 주셨고 화목케 하는 말씀을 우리에게 부탁했습니다. 2 дугаар Коринт 5-ын 18 19 дээр бид бүхэнд эвлэрлийн үйлчлэлийг хариуцуулсан мөн эвлэрүүлэх үгийг бид бүхэнд даатгаж өгсөн. 자, 우리는 가장 최초에 이 땅에 평화를 가져오신 분은 바로 예수님입니다. За энэ дэлхийд хамгийн анх инх тайвныг амар амгалан авчирсан нэгэн бол Есүс Христ. 자, 그래서 예수님이 오시기 전 700년 전에 이사야서 9장 6절에 한 아기가 우리에게 낳았다. За Есүсийг ирэхээс 700 жилийн өмнө Исая 9:6 дээр нэгэн хүү бидэнд төрнө. 한 아들을 우리에게 주셨다. Нэгэн хүүг бидэнд өгсөн. 근데 그 아들 이름이 Гэтэл тэр хүүгийн нэр нь 전능하신 하나님이라. төгс хүчит бурхан. 평강의 왕이라 할 것임이라. Энхийн жонон гэж дуудагдана гэсэн. 예수님은 이 땅에 평화를 주러 오신 분이에요. Есүс энэ газар дэлхийд инх тайвныг авчирхаар ирсэн. 그리고 우리에게 화평하거라. 화평을 쫓으라. 화목을 쫓으라고 우리에게 명령하셨어요. Тэгэд бидэнд эвтэй бай.
амар амгалан мөшөг тийм ээ эвлэрлийг даг гэж хэлсэн байна. 우리는 이 평화를 전하는 자가 돼야 돼요. За бид нар энэ эвлэрлийг инх тайвныг тарааж тунгалдаг 할 хүмүүс 수 байх хэрэгтэй. 있거든 모든 사람으로 더불어 화평케 하라. Та нарын зүгээс болж өгвөл бүх хүмүүстэй эвтэй байх гэсэн. 자, 그런데 이 구약 성경 자원제 중에서 마지막 세 번째인 이 화목제 속에는 За хуучин гэрэн дээр гарч байгаа 50 дахлын 3 дахь дахил болох энэ эвийн дахил донд 화목제로서의 그리스도 예수가 했던 일, эвийн дахлын Христ Есүсийн хийсэн ажил. 그리고 그 예수 그리스도의 자체를 따라가야 될 우리 구원받은 그리스도인이 어떻게 해야 될 것에 대한 교훈이 있어요. Христ Есүсийн мөрийг дагаад явах ёстой аврагдсан Христэд итгэж хүн юуг яаж хийх ёстой вэ гэсэн сурамжийн үгсүүд бичигдсэн байгаа. 자, 본문을 보겠습니다. За өдөр их үгнээс харъя. 레위기 3장 1절입니다. Леви 3-ын 1. 읽어주세요. За Леви 3-ын 1-ийг би уншаад өгье. 1절. Хэрв түүний өргөл нь эвийн дахил байх аваас хэрв тэр хүн үүнийгээ бод малын сүргээс өргөх гэж байгаа бол ирж бай, эмч бай, соггүй малыг эзний өмнө өргөх ёстой. 자, 이 화목제를 드릴 때는 딱 세 종류의 희생 제물이에요. За эвийн дахилыг өргөхөд яг 3 төрлийн дахилын бий байх ёстой. 자, 번제에서는 우리가 지난 시간에 번제를 배웠는데 번제에서는 반드시 수컷을 드려야 돼요. За бүгдээрээ өгжөдөр шатаал дахилын талаар сурсан. Шатаал дахилыг өргөхөд заавал эр мал өргөх ёстой гэсэн. 나의 전부를 드려야 되고 나의 최상의 것을 하나님 앞에 드린다는 뜻이에요. Өөртөө байгаа бүх зүйлээ өргөх хэрэгтэй. Өөртөө байгаа хамгийн сайхан зүйлээ бурханд өргөх ёстой гэж зааж өгсөн. 그러나 이 화목제는 암것이나 수컷이나 차별이 없어요. Харин энэ эвийн дахилыг өргөж байгаа хүний хувьд эр бай, ирж бай, эмч бай, мал нь ерөөсө хамаа байхгүй. 자, 먼저 소지요. За эхлээд үхэр гэж байна. 숫소를 드리든지 암소를 드리든지 이 화목제의 소는 흠이 없는 암소를 드리는 거예요. Ирж үхэр бай, эмч үхэр бай хамаагүй өргөж байгаа үхэр нь гол нь соггүй байх хэрэгтэй 자, гэж. 그다음에 드리는 제물은 6절입니다. За түүний дараа өргөх ёстой амьтны 6 дээр гарч байна. 같이 읽겠습니다. 6-ыг хамтдаа уншия. Хэрв эзэнд өргөх эвийн дахил нь бог малан өргөл байх аваас эр эм аль нь ч бай соггүй малыг тэр хүн өргөг. 자, 두 번째 제물은 양입니다. Хоёр дахь дахилын бий нь хон байна. 자, 양을 드릴 때도 암것, 수것 구별 없이 흠이 없는 양을 드립니다. Хон өргөхдөө ирч бай, эмч бай, аль нь ч хамаагүй гол нь соггүй малыг өргөх ёстой гэж. 자, 그다음에 12절입니다. За одоо 12 дугаар ишлэлийг хараарай. 12절 같이 읽겠습니다. 12-ыг хамт уншия. Хэрв өргөлийн дахил нь ямаа байх аваас тэр хүн үнийг эзний өмнө авчраг. 자, 이 화목제에 드려야 될 제물은 세 종류: 소, 양, 염소예요. За эвийн дахил 3 малыг өргөх ёстой гэж нь үхэр, хон, ямаа. 근데 구약 시대 때 하나님 앞에 제물로 드리는 그 동물은 네 종류가 있었어요. За гэхдээ хуучин гэрээний үед бурханд өргөх ёстой дахилууд дотор 자, дахилуудын дотор 4 양, амьтан байсан. 소, 양, 염소 또 한 종류가 뭐죠? Үхэр, хон, ямаа бас нэг нь юу лээ? Ямар амьтан бэлээ? 모르세요? Мэдэхгүй байна уу? 비둘기입니다. Тагта. 자, 번제를 드릴 때 소를 드리는 사람, 양이나 염소를 드리는 사람, 비둘기를 드리는 사람, 그리고 비둘기도 드리지 못하는 사람은 소제를 드려요. За шатаа дахилын үед үхрээр дахил өргөж болно, хон ямаагаар дахил өргөж болно, тагтаагаар дахил өргөж болно. Тагтаагаар үртэл дахил өргөж чадахгүй байгаа хүн эдийн өргөл өргөж болно. 번제를 드릴 때는 부자도 있고 가난한 사람도 있잖아요. За шатаал дахил өргөх гэж болоо. Тэгэх юм бол шатаал дахил өргөж байгаа хүмүүсийн дунд баян хүнч байгаа, ядуу хүмүүс ч байгаа. 내 마음과 목숨과 뜻과 정성을 다하여 주의 하나님을 사랑하라. Өөрийн бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч, бүх оюун ухаанаараа өөрийн эзэн бурхнаа хайрл гэсэн. 부자의 많은 돈이나 가난한 과부의 두 렙돈, 오히려 두 렙돈을 더 귀하게 생각을 했죠. Баяны их хөргөл дэрэгдэн байсан ядуу бэлэвсэн эмэгтэйн 2 зис зоос байсан. Гэтэл ядуу зис зоосыг нь ядуу эмэгтэйн өргөсөн 2 зис зоосыг нь үн цэнтэй тооцсон. 자, 부자가 많은 것 중에서 일부를 드리는 거 번제가 아니었어요. За баян өөрийнхөө их хөрөнгө дундаас нэгийг өргөх нь, хэсэгнийг өргөх нь шатаал дахил. 가난한 가부의 작은 두 렙돈은 자기 생활비 전부를 드렸어요. Харин тэр ядуу бэлэвсэн эмэгтэй өөртөө байгаа 2 зис зоос өргөсөн тэр өөрийнхөө амьдралын хэрэгцээний бүхнээ өргөсөн. 자, 그게 바로 온전한 헌신입니다. За эн чинь өөрийгөө бүрэн дүрэн зориулах. 근데 너무너무 가난해서 나는 소도 못 드리고 염소, 양도 못 드리고 비둘기뿐이 못 드립니다. 자, 비 가난한 운세- 가운데 비둘기를 하나님 앞에
번제로 드렸어요. За би үнэхээр ядуу амьдралдаа би үхэр өргөж чадахгүй, хонж өргөж чадахгүй, ямаач өргөж чадахгүй, ядаж тагтаа өргөгээд тэгээд тагтаагаар бурхан шатаал дахил өргөлөө. 그런데 그 비둘기를 드리는 그 사람은 온전한 헌신을 하는 거예요. За тагтаа өргөсөн тэр хүн бүрэн дүрэн өөрийгөө зориулсан хэрэг. 근데 왜 화목제에는 비둘기가 없죠? Гэтэл ягаад энэ эвийн дахил тагтаа орог байгаа юм бол 비둘기가 뭐예요? 아니 이 화목제가 뭐예요? эвийн дахил чинь ямар дахил вүлээ? share offering 나눔제라고 했죠. Энэ хуваалцах дахил гэсэн. 서로 화목하고 서로 나누는 거예요. Би юунтайгаа эвтэй байж нэг нэгэндээ хуваалцах дахил гэсэн. 근데 비둘기를 화목제로 드리면은 За энэ тагтааг эвийн дахил болгоо өргөчвөл 제사장들, 레이 사람들, 가난한 사람들, 식구, 가족들 다 나눠 먹을 수 없죠. за энэ тагтааны махыг дахилчид өгөөд, ливи үнд өгөөд, гэр бүлийнхэнд өгөөд, ядуу зөдөг хүмүүст хувааж чадахгүй ч дээ. 먹을 게 없어요. Идэх юм баг байхгүй шүү дээ. 그래서 이 화목제에는 비둘기가 없습니다. Тийм учраас эвийн тахилаас тагтаа хасагдсан. 소는 먹을 게 있죠. За үхрийг бол хувааж идэж болно. 자, 큰 소, 암소나 수소를 한 마리 잡았어요. За нэг том эр үхэр юм уу эсвэл ийм үхэр нэдлээ. 너무너무 감사해서 감사제로 드렸어요. Үнэхээр талархаа тэрийгэ талархлын дахил болгоод өргөлөө. 그거 어떻게 해야 돼요? Тэгвэл яах ёстой лээ? 혼자 먹을 수 있어요? Ганцаараа идэж чадах уу? 앞다리와 뒷다리, 오른쪽 뒷다리는 제사장에게 준다 하더라도 남은 게 더 많죠. За өвчүү гоёыг нь дахилчид өглөө гэж бодоо. Тэгэх юм бол өөр хэсгийнх нь махан зөндөө үлдэн үстэй. 자, 자기 가족이 소 한 마리를 어떻게 먹어요? За гэр бүлэрээ ганц үхэр яаж идэж барах юм бэ? 초청을 합니다. Хүмүүсийг дуудана, өрнө. 가난한 레위 사람들을 초청을 하고요. Ядуу ливи овгийнхнийг дуудана. 종이나 노예도 초청을 하고요. Боолуудаас дуудана. 정말 불쌍한 사람들 초청을 합니다. Үнэхээр өрөвдөлтөй амьдарч байгаа хүмүүсийг дуудана. 그래서 그 소고기를 나눠 먹어요. За тэгээ өнөөх үхрийн маха хувааж идэнэ. 근데 감사로 드리는 화목제에는 딱 그날만 먹어야 돼요. Гэхдээ талархлын дахил өргөсөн бол тэр дахилын биеийг зөвхөн тэр өдөрт л идэж дуусгах ёстой. 서원제나 자원제는 그 다음 날 먹을 수도 있어요. Амлалтын дахил энэ сайн дурын дахилыг дараагийн өдөр нь идэж болдог. 그러나 감사로 드리는 이 화목제는 반드시 당일날만 먹고 그 다음 날 먹으면은 이 화목제는 무효요. Харин энэ талархлын дахилын биеийг зөвхөн тэр өдөрт нь л идэж дуусгах ёстой. Тэрийг маргааш нь дараагийн өдөр нь идэх юм бол энэ дахил хүчингүй болдог. 자, 레위기 7장을 한번 봐보세요. За Леви 7-оос өдрөө харъя. 레위기 7장 Леви 7 15절입니다. 7-гийн 15. 자, 15절부터 18절까지 다시 한번 읽어보겠습니다. 15-аас 18-ыг дахиад нэг удаа уншийе. Талархал зориулсан эвийн дахлуудын махыг өргөсөн өдөрт нь идэх ёстой бөгөөд өглөө болтол түүнээс юу ч үлдэх ёсгүй. Харин өргөл дахил нь ам өчиг буюу сайн дурынх байх аваас тэр хүн үүнийг дахилд өргөсөн өдөртөө идэх ёстой бөгөөд үлдэгдлийг нь маргааш нь идэж болно. Гэвч дахлын махны үлдэгдлийг 3 дахь өдөр галж чадах ёстой. Эвийн дахлуудын ямар ч махыг 3 дахь өдөр нь идэх аваас энэ нь хүлээн авагдахгүй, мөн өргөсөн хүнч зохистойд тооцогдохгүй. Энэ нь бузар зүйл болох бөгөөд түүнээс идсэн хүн хилэнцээ өөрнө. 자, 여기에 감사함으로 드리는 화목제는 소나 양이나 염소를 잡아서 그날 다 먹어야 돼요. За талархал зориулсан эвийн дахлын биеийг за үхэр байна уу, хонь байна уу, ямаа байна уу энийг заавал тухайн өдөрт нь идэж дуусгах ёстой. 그러나 서원제나 자원제의 화목제는 그날 먹고 남으면 그 다음 날 아침까지 먹어요. Харин ам үчиг буюу сайн дурын дахлын биеийг тухайн өдөртөө идээд бас дараагийн өдөр нь ч гэсэн идэж болдог. 그러나 3일째 먹으면 안 돼요. Гэхдээ 3 дахь өдөр нь тэрийг идэж болохгүй. 하나님 앞에 죄요. Тэр нь бурхны өмнө хилэн 자, цэнүүл 그러면 болох. 왜 이 차이가 있을까요? Тэгвэл ягаад ийм ялгаатай байгаа юм бол? 자, 성경 어디에도 이 차이에 대해서 설명을 해놓은 것이 없어요. За Библийн хаанч энэ ялгааг тайлбарсан үг байдаггүй. 왜 감사제는 그날 하루만 먹어야 되죠? Ягаад энэ талархал зориулсан дахлыг тухайн өдөрт нь идэж дуусгах ёстой юм бэ? 자, 감사는 어떻게 해야 돼요? Талархахтаа хүн яаж талархах ёстой вэ? 생각날 때 해야 돼요. Бодогдох үедээ талархах 아, ёстой. 감사한 일이 있어요. За талархах зүйл гарч ирлээ. 내일 해야지. За маргааш талархъя. 내년에 해야지. Ирэх жил талархъя. 그러면 안 돼요. Тэгдэж болохгүй. 아, 정말 감사한 일이야. 하나님 감사해요. За үнэхээр талархах юм. 라고 내가 그 감사하는 일이 있으면은 바로 나누어야 돼요. Талархах юм гарлаа. Бурхан минь үнэхээр баярлаа гэж талархах юм гарах юм бол тэр дороо шууд талархаад талархлаа хуваалцах ёстой. 그 다음 날까지 가면 마음이 변할 수 있죠. Дараагийн өдөр нь хүртэл тэрийг байлгаад байх юм бол таны сэтгэл хувирчна. 물론 성경에는 없는 말이에요. Мэдээж Библиэр гараагүй л те.
그렇게 생각이 됩니다. Ямар ч юм тэгж бодогдож байна. 범사에 감사하라. Бүх зүйл талархах. 항상 기뻐하라. Үргэлж баяртай бай. 자, 감사와 기뻐하는 일은 절대로 다음 날로 미루면 안 돼요. Баяр хөөртэй байх, талархах зүйлсийг хизээч маргааш руу хойшлуулж болохгүй. 자, 그다음에 레위기 3장 12절 보세요. За түүний дараа Леви 3-ын 12-ыг хараарай. 레위기 3장 12절. Леви 3-ын 재물의 12. 종류가 세 종류가 있다 그랬잖아요. За энэ дахлын биеийн 자, одоо 3장 12절 같이 읽겠습니다. энэ дахлын 3 다시. төрөл байгаа. 3-ын 12-ыг дахиад хамтдаа уншийе. 만일- Хэрв өргөлийн дахил нь ямаа байгаваас тэр хүн үүнийг эзний өмнө авчраг. 자, 그래서 소나 양이나 염소, 암수 구별 없이 흠이 없는 재물을 하나님 앞에 드리는 거예요. Үхэр хон ямаа эрэм гэж алгалгүй гол нь согоггүй малыг эзний 그런데- өмнө өргөх ёстой. 번제는 통째로 머리끝부터 발끝까지 다 각을 뜨고 가죽을 벗겨가지고 다 불에 태워서 하나님 앞에 올려드렸잖아요. За шатаал дахлын үед дахлын малыг толгойн үзүүрээс хөлийн уул хүртэл нь бүгдийг нь арсыг нь өвчж байгаа. Тэр чигт нь эвдэж тийм ээ хэсэгжилж байгаад бурхны өмнө тэр чигт нь шатаадаг байсан. 근데 이 화목제는 하나님 앞에 무엇을 드리느냐? 제일 좋은 것만 드려요. Харин энэ эвийн дахил бурханд юу өргөдөг байсан байгвал тухайн амьтны тухайн малын хамгийн сайхан хэсгийг 동물 өргөдөг. 중에서 제일 좋은 게 뭘까요? За амьтны малын хамгийн сайхан хэсэг аль нь вэ? 간에 덮인 기름. 간에 덮인 기름을 드려요. За сэмж гэж байгаа. 그 3장 소나 양이나 염소나 다 똑같습니다. За 3 дугаар бүлэг дээр үхэр байна уу, хон байна уу, ямаа байна уу бүх мал адилхан. 자, 3절에 보면은 3장 3절에 보면 내장에 덮인 기름, 간에 덮인 기름, 콩밭에 덮인 기름. 3-ын 3-ыг харах юм бол сэмж бүх дотор 하나님- хоёр бөөрий гэж. 하나님 앞에 드리는 이 동물의 제물 중에서 제일 좋은 게 바로 뭐냐면 기름이에요. За бурханд өргөж байгаа энэ дахлын биеийн хамгийн сайхан хэсэг нь энэ өөх тостой хэсэг нь. 자, 아벨이 하나님 앞에 제물을 번제를 드렸을 때에 양의 첫 새끼를 기름과 함께 드렸다라고 돼 있어요. За Абель бурханд малынхаа ууган дахлыг өргөсөн гэсэн тэр үедээ өөх тостой хамт бурхан шатаал дахил өргөсөн гэж гарч байгаа. 그 기름은 바로 생명의 능력을 나타내요. За энэ өөх тос нь юуг илэрхийлүүлж 힘을 байна вэ? 나타내요. Тийм ээ? Амийн хүч чадлыг 그리고 이 илэрхийлж байгаа. 기름은 성경에서 가장 좋은 거예요. За дээрэс нь энэ тос Библиэлд хамгийн сайхан зүйл гэж гарч байгаа. 그래서 소를 화목제로 드렸을 때에 내장에 있는 기름, 방금 말씀드려도 간에 덮인 기름, 콩팥에 덮인 기름, 그리고 두 콩팥을 다 떼가지고 번제단 위에 올려요. За хуучин гэрээний үед дахил өргөх үедээ тухайн малын үхрийн сэмж бүх дотор өөхийг хоёр бөөрийг ууц дагуух өөхтөн өнчин илгийг бөөртөн тэр жигтэн салган аваад бурхан дахил болгоо 그리고 өргөдөг байсан. 불로 태웁니다. Тэгээд тэрийг шатаана. 그때 그 불로 태우는 것이 카타르인데 카타르는 하나님께 불로 태워서 올려드리는 거예요. За энэ шатаах гэдэг үг нь катар гэдэг үг. Энэ катар гэдэг үг нь бурханы өмнө шатаагаад дээш явуулах, дээш өргөгдөх гэсэн утгатай. 자, 그렇게 올려드리는 이 기름을 태워서 올려드리는 그 제물은 За ингэж өөх тосыг нь шатаагаа дээш өргөж байгаа энэ дахил нь 화제라 그랬어요. энийг болохоор галан дахил гэж 불로 байгаа. 태워드리는 제사예요. Галаар шатааж өргөж байгаа дахил. 그리고 그 뒤에 뭐라고 되냐면은 여호와께 향기로운 냄새라 5절. 자, 네가 제일 다음 밑에 뒷부분요. 5 дугаар ишлэл дээр эзэн тааламжит үнэрт галан дахил юмаа гэж гарч 자, байна. 여호와께 향기로운 냄새이기 때문에 죄와는 상관이 없는 제사예요. Эзэн тааламжит үнэрт галан дахил учраас энэ дахил гим нүгэлт ямар ч холбоогүй дахил. 죄 문제를 해결하기 위한 그 제사는 속죄제 속건제라 그랬죠. Гим нүглийг шийдэхин төлөө өргөдөг дахил бол зөвхөн нүглийн дахил, нөхөн төлбөрийн дахил. 죄 때문에 드려지는 그 제사는 하나님 앞에 향기로운 냄새가 되지 않습니다. Гим нүглийг уушлуулахын төлөө өргөж байгаа энэ дахил бурханд тааламжтай ангилан үнэр болж очдоггүй байна. 자, 그다음에 두 번째 양이죠. За түүний дараах нь хон. 자, 양에게도 그 내장에 있는 기름을 다 뗍니다. За хоньны жигсэн дотор өөхийг бүгдийг нь салгаж авдаг. 간에 있는 기름도 다 떼고 샘직인 직선? 콩팥도 떼고. Сэмжийг нь жигсэн салгаж авна, хоёр бөөрийг нь салгаж авна. 그러나 양은 염소하고 소하고 다른 부분이 딱 하나가 있어요. За гэхдээ хоньны хувьд үхрнээс ямаанаас нэг зүйлээр ялгаатай. 자, 9절입니다. 9-р ишлэлийг хараарай. 자, 9절에 보면은 자, 양의 미려골에서 뱀 바 기름진 꼬리가 나와 있죠. За үүнээс 9-ын дунд хэсэгтэр үүнээс харцгаар нь салгаад ууц сүүлний өөхийг бүхэлднэ гэж байна. 자, 그 몽골 우리 형제 자매님들은
잘 알 것 같아요. За манай Монгол чуулганы ахын дүү сайн мэдгүй хаа. 양 뒤에 이 꼬리 부분에 뭐가 많이 들어있어요? За хоньны сүүлэнд юу хамгийн их байдаг вүлээ? 꼬리 기름이죠. За өөх хамгийн их байдаг 자, тийм. 이게 미력골에 꼬리 기름이라고 돼 있어요. За энийг болохоор сүүлний өөх гэсэн байна. 근데 중동 지역에서는 그 큰 양이 있는데 그 꼬리 주변에 붙어 있는 그 기름만 다 떼면은 약 6kg에서 7kg 정도 된다고 За 그래요. ойрох дорнод байдаг хонь их том биетэй. За тэр том биетэй хоньны сүүлнийх нь хэмжээ нь жин нь 6 кг-аас 7 кг байдаг гэж байгаа. 자, 이 화목제에서 양을 잡을 때, 양으로 화목제를 드릴 때 절대로 이 미력골 꼬리에 있는 기름을 사람이 먹으면 안 돼요. За эвийн дахлаар эвийн дахлыг өргөж байгаа хүн хоноор дахил өргөлөө. Хоноор дахил өргөж байгаа тохиолдолд хизээч сүүлийг нь салгаж аваад хүн өөртөө авч үлдэж болохгүй. 근데 왜 사람이 먹으면 안 되죠? Ягаад энийг хүн идэж болохгүй юм бол 제일 좋은 거거든요. эн чинь хамгийн сайхан хэсэг нь. 제일 좋은 거 하나님 앞에 드려야 안 돼요. Хамгийн сайхныг бурханд өргөх ёстой үстэй. 그래서 이 양에게는 꼬리 기름도 하나님 앞에 드려야 됩니다. Тийм учраас хоньны сүүл өөхийг нь бурхан заавал өргөх ёстой. 자, 염소는 소하고 마찬가지예요. За үхэр ямаа хоёр бол адилхан. 자, 그런데 이 기름 제가 아까 말씀드렸죠. 이 기름은 제일 좋은 거라 그랬죠. За дөрөв би хэлсэн энэ тос хамгийн сайхан на гэж хэлсэн. 자, 기름은 하나님 앞에 제일 좋은 것을 드리는 게 가장 좋은 것을 드리는 게 당연한 거 아니에요? За энэ тос бол тухайн малын амьтны хамгийн сайхан хэсэг. Тэгэхээр энэ хамгийн сайхныг нь бурханд өргөх нь ойлгомжтой хэрэг. 자, 그래서 이 기름을 더 베스트 최상의 것, 가장 좋은 것. 성경에서는 그 동물 희생 제물 중에서 기름은 가장 좋은 겁니다. За энэ өөх тос бол тухайн малын хамгийн сайхан, хамгийн дээд зэрэглэлийн хамгийн одоо тансаг зүйл. Тэгэхээр энэ хамгийн тансаг, хамгийн сайхан зүйлийг бурханд өргөх ёстой. 자, 이런 제사를 이렇게 하나님 앞에 드리고요. За ямар ч сан бурханд ийм дахил өргөдөг. 자, 그리고 나서 이제 기름을 다 떼가지고 제일 좋은 거 하나님 앞에 드리고 난 다음에 불로 태워서 올려드리고 За бүх өөхийг нь салгаж аваад хамгийн сайхан хэсгүүдийг нь бурханд өргөөд галаар тэрийг бүгдийг нь шатана. 나머지 화목 제물은 가슴 부분 앞다리 가슴의 그 오른쪽 앞다리 부분을 요제로 흔듭니다. За тэгээд одоо энэ түүний дараа болохоор өнөөх дахлын биеэс үлдсэн өвчүүг нь ингэж сэгсэрдэг. 그건 제사장에게 줘요. өвчүүг нь ингэж сэгсэрж байгаа. 그러면 제사장과 그의 가족들이 그걸 먹습니다. Тэгэх юм бол өвчүү гойны хэсгийг нь дахилчин гэр бүлийнхэн 그리고 иддэг. 오른쪽 뒷다리는 또 거제로 드려요. 들었다 내렸다 거제로 드립니다. За тэгээд баруун талынх нь гоёг болохоор нэг дээшөө өргөөд буулгаад ингэж дээш шошоо болгодог. 그것을 제사장과 제사장의 가족들에게 줍니다. За энийг жигсэн дахилж болон дахилчин гэр бүлийнхэн дүү. 자, 제사장과 제사장의 가족들에게 주어도 남는 게 더 많지요. За дахилчин гэр бүлийнхэнд өгөөд цаана зөндөх мах үлдчихэж байгаа биз. 자, 나머지 몸통이나 나머지 앞다리 뒷다리가 있잖아요. За үлдсэн одоо тийм ээ урдлынх нь гоё хаанууд нь байгаа. 자, 그것을 어떻게 할까요? За тэгвэл тэрийг яах ёстой вэ? 남은 가족이 나눠 먹습니다. Гэр бүлийнх нь үлдсэн гişүүд 자, хувааж. 근데 그 화목제를 드린 다음에 남은 제물은 제사장 과 제사장의 가족들에게 줄 뿐만 아니고 제사를 지내는 화목제를 드리는 가족. За энэ дахлын биеийг болохоор ахлах дахилч болон ахлах 그다음에 дахилчин гэр бүлийнхэн өгөө зогсохгүй дахлыг өргөж байгаа хүн болон тухайн хүний гэр бүлийнхэн. 그리고 성중에 거하는 가난한 사람들. За тэгээд зочид дээрэс нь хотод байгаа ядуу амьдралтай хүмүүст. 자, 그 사람들을 초청을 합니다. Тэр хүмүүсийн бүгдийг нь дуудана. 그리고 감사제일 경우는 당일에 다 먹어야 돼요. За тэгээд өнөөг талархлын дахлаа тухайн өдөртөө бүгдийг нь идэж дуусгах ёстой. 소 한 마리를 그날 다 먹으려면은 많은 사람을 초대해야 되겠죠. За нэг бүтэн өхрийг нэг өдөрт бүгдийг нь идэж дуусгахын тулд маш олон хүмүүсийг урьж дуудах ёстой үстэй. 자, 많은 사람을 초대해서 Маш олон хүмүүсийг урьж агаад 함께 나눌 때 화목이 이루어져요. хамтдаа хуваагаад идэх үед эв нэгдэл бий болдог. 우리는 하나님께 받은 그 은혜의 관리자입니다. За бид бүхэн бурхнаас авсан нэгүслийн харгалзагч буюу захиран зарцуулах ёстой хүмүүс. 하나님께 받은 은혜와 복을 혼자만 누려서는 안 됩니다. Бурхнаас авсан нэгүсэл ерөөлөө ганцхан өөртөө хэрэглээл өөртөө байлгаал гэж болохгүй. 하나님께 받은 은혜가 많지요. Бурхнаас та их нэгүслийг авсан биз дээ. 건강도 있고요. Эрүүл мэнд, 물질도 있고. эд хөрөнгө. 하나님이 나에게 주신 재능도 있고 지혜도 있습니다. Бурхны танд өгсөн мэдлэг байна, авьяас чадвар байна. 이와 같이 하나님께서 나에게 주신
이 은혜에 대해 내가 소유자가 아니고 관리자예요. Бурхны надад өгсөн энэ нэгүслийн өмчлөгч нь би биш. Үнийг би захиран зарцуулах 자, ёстой. 내가 관리하고 있는 이 모든 것은 내 것이 아니고 주님의 것이에요. Надад байгаа бүх зүйл минийх биш, бүгдээрээ эзнийх байна. 그래서 우리는 더불어 나눌 때 하나님은 더 큰 은혜를 우리에게 베풀어 주셔요. Тийм учраас бид хүн өөртөө байгаа зүйлээ бусадтайгаа хуваалцах юм бол Бурхан илүү их нэгүслийг миний дээр буулгаж өгнө. 자, 누가복음 18장 22절입니다. За Лук 18-ийн 22-ыг харъя. Лук 18. 누가복음 18장 22절 Лук 18-ийн 22. 함께 읽겠습니다. За 22-ыг хамтдаа уншийе. Үүнийг сонсоод Есүс түнд чамд нэг л зүйл дутуу байна. Эзэмшиж байгаа бүхнээ худалдаж ядуус тарааж өг. Тэгвэл чи тэнгэрт эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж намайг даг гэлээ. 자, 누가복음 18장에 예수님께서 직접 하시는 말씀인데요. За Лук 18-р бүлгийн Есүс өөрөө хэлсэн. 자, 내게 있는 것을 다 팔아서 가난한 자들을 나눠 주라 그랬어요. Өөрд байгаа бүхнээ худалдаж ядуус тарааж өг. 그리하면 하늘에서의 보화가 내게 있으리라. Тэгвэл чи тэнгэрт эрдэнэстэй болно. 그리고 나를 쫓으라 하셨죠. Тэгээд ирж намайг даг гэж байна. 하나님은 우리에게 주는 자가 복되다라고 말씀하셔요. Бурхан бидэнд өгөгч нь ерөөлтэй гэж 자, хэлсэн. 사도행전 20장 35절에도 Үйлс 20:35 дээр 주는 것이 받는 것보다 복이 있다라고 말씀하셨습니다. өгөх нь авахаас илүү ерөөлтэй маяг гарч байгаа. 우리는 나눠주기를 좋아해야 돼요. За бид нэр хуваалцах дуртай байх хэрэгтэй. 디모데전서 6장 18절입니다. 1-р Тимот 6-гийн 18. 디모데전서 6장 18절 1-р Тимот 6-гийн 18. 함께 읽겠습니다. 6-гийн 18-ыг хамтдаа уншийе. Сайныг үйлдэж, сайн үйлсээр баян өглөгч бөгөөд хуваалцах хүсэлтэй бай хэмээн тушаа. 자, 디모데전서 6장 18절에 선한 일을 행하고 선한 사업에 부하고 За 1-гийн 18 дээр 6-гийн 18 дээр сайныг үйлдэж, 그 сайн 다음 үйлсээр баян. 말씀에 무엇을 좋아하라 그랬어요? Дараа нь яах хүсэлтэй бай гэж байна? 예, 나눠주기를 서로 부하고 나눠주기를 좋아하며 그랬죠. Өглөгч бөгөөд хуваалцах хүсэлтэй бай хэмээн тушаа гэж байна. 그래서 우리는 구원받은 그리스도인은 화목제를 드리는 삶을 살아야 돼요. Тийм учраас аврагдсан Христэд итгэж хүн ивэн дахлыг өргөж амьдарч явах ёстой. 자, 내가 누군가에게 나눠줄 때 그 사람과 친하게 돼요. За би хэн нэгэн хүнд өөртөө байгаа зүйлээ хуваалцах юм бол тэр хүнтэй их дотн болно. 내가 나누지를 아니하고 내 혼자 움켜쥐고 이것이 나의 소유인 양 움켜쥐고 있는 사람은 주변에 사람이 없어요. Бусадтай хуваалцахгүй энэ минийх гэл өөртөө байлгаал цааш нь хийгээл байх юм бол тэр хүний эргэн тойронд хүн байхгүй. 하나님은 우리에게 화목제를 요구하십니다. Бурхан биднээс ивэн дахлыг шаардаж байна. 또 히브리서 13장 16절입니다. Еврей 14-ийн 16. 히브리서 13장 16절. Еврей 13-ийн 16 юм байна. 히브리서 13장 16절 함께 읽겠습니다. Еврей 13-ийн 16 хамт уншийе. Сайныг үлдэх ба хуваалцгаа бүү март. Учир нь ийм дахлууд Бурханд тааламжтай. 자, 움켜쥐고 있지 아니하고 서로 여기에 서로 나눠주기를 잊지 말라 그랬죠. Цаашаа хийгээд байлгүй хуваалцгаа бүү мартаа гэж. 이게 화목제라니까요. Энэ бол ивэн дахил. 자, 이 화목제의 삶을 사는 사람은 하나님을 기쁘시게 하는 거예요. Ивэн дахил өргөд амьдарч байгаа хүн Бурханд тааламжтай байдаг. 자, 이 제사가 나눠주기를 잊지 말라. 이 같은 제사가 화목제예요. Хуваалцгаа бүү март. Учир нь ийм дахлууд Бурхан тааламжтай. 자, 이 화목제사는 하나님이 기뻐하십니다. Энэ ивэн дахлыг өргөхөд Бурхан баярлдаг байна. 그리고 하나님은 이 화목제를 드리기를 원하세요. Дээрээс нь Бурхан ивэн дахлыг хүнийг өргөөсэй гэж хүсдэг. 자, 화목제를 드리기를 원하는데요. 화목제를 드리는 주님께서 우리에게 화목케 하는 직책을 우리에게 주셨고 За Бурхан ивэн дахлыг үйлдэх, ивэн дахлыг гүйцэлдүүлэх үүргийг бид бүхэнд үйлчлэлийг 화평케 하는 бидэнд өгсөн. 일을 힘쓰라고 명령하셨어요. Эвлэрүүлэх ажил, эвлэрүүлэх үйлчил өөрийгөө зориул гэж хэлсэн. 자, 우리는 구원받은 그리스도인은 화목케 하는 자입니다. За аврагдсан Христэд итгэгч бид бүхэн 화목케 하는 자라 그 말은 단순히 내 마음이 편안하고 안정되고 평강을 이루고 있는 것만이 아니에요. эвлэрүүлэх хийдэг хүмүүс, эвлэрүүлэх хийдэг хүн гэхээр зөвхөн миний сэтгэл тогтун, тайван, амгалан байхыг хэлээгүй. 화평을 이루어가야 돼요. Эвлэрүүлэх хийх ёстой. 나는 어떤 사람인가?
За би ямар хүн бол? 화평케 하는 사람인가? Би эвлэрүүлэлийг хийж байгаа болов? 화평케 하지 않는 사람인가? Би инх тавныг тогтоож чадахгүй байна уу? 자, 화목은 말로만 되는 것이 아닙니다. За нэг тавин ганцхан үгээр тогтохгүй. 희생이 없이는 절대로 화평할 수 없어요. Золиослохгүй байх юм бол хизээч инх тавин тогтохгүй. 내가 손해 보고 양보하고 희생하는 겁니다. Би өөрөө хохирох хэрэгтэй, би өөрөө найр тавьж өгөх хэрэгтэй, би өөрөө золиослох хэрэгтэй. 자, 이 화목제의 제사를 지내는 사람은 하나님께서 복되다라고 말씀하셨어요. Эвийн дэглийг өргөж байгаа хүнийг бурхан ерөөлтөе гэж хэлсэн. 자, 마태복음 5장 9절입니다. Матай 5-ын 마태복음 5장 9절이에요. Матай 5-ын 9. 5장 9절. Матай 5-ын 9. 마태복음 5장 9절 함께 읽겠습니다. За Матай 5-ын 9-ыг хамтдаа уншийе. Амар тайвныг тогтоогч хүмүүс ерөөлтөе. Тэд бурхны хөвгүүд гэж нэрлэгдэх болно. 자, 화평케 하는 자는 복이 있다고 했습니다. Амар тайвныг тогтоогч хүмүүс ерөөлтөе гэж байна. 그 화평케 하는 사람은 하나님의 아들이라 일컬음을 받는다라고 말씀하셨어요. Тэд бурхны хөвгүүд гэж нэрлэгдэх болно гэж байна. 자, 하나님의 아들이 누구예요? Бурхны хөвгүүд нь хэн бэлээ? 구원받은 그리스도인들이죠. Аврагдсан Христэд итгэж хүмүүс. 자, 이 구원받은 그리스도인은 이 화평케 하는 자입니다. Аврагдсан Христэд итгэж хүмүүс бол амар тайвныг тогтоогч хүмүүс. 자, 주님은 화평을 주러 오셨어요. Эзэн амар тайвныг авчрахаар ирсэн. 화목을 주러 오셨습니다. Инх тайвныг авчрахаар ирсэн. 자, 제가 뭐 화평, 화목, 평화 이렇게 섞어서 쓰는데요. 자, 똑같은 말이에요. Амар тайван, инх тайван, эвдрүүлэл гэж хойлоод хэлээд байна. Бүгдээрээ 히브리 нэг 말로는 утгатай. 샬롬이에요. Еврей хэлээрээ еврей үгээрээ шалом гэсэн. 영어로는 피스고요. Англиар peace. 자, 한국말로는 여러 가지로 표현을 하지만 평화나 화평이나 화목이나 같은 말입니다. Яг солонгосоос би олон янзаар хэлээд байна. Гэхдээ амар тайван, инх тайван, 그래서- эвдрүүлэл гэдэг чинь бүгдээрээ нэг утгыг хэлээд байгаа. 그러면 이 화평케 하는 그 일을 어떻게 해야 되죠? За тэгвэл амар тайвныг яаж тогтоох вэ? 자, 우리가 화평케 하는 그 일은 어떤 일을 해야 하냐면 먼저 하나님과 사람 사이를 화평케 하는 그 일을 우리가 해야 돼요. За амар тайвныг тогтоох хүний эхлээд хийх ёстой зүйл нь бурхан хүн хоёрын хоорондын харилцааг эвлэрүүлэх ёстой. 아직 구원받지 못한 사람들은 마음의 평강이 없어요. За одоохондоо аврагддаг хүмүүсийн хувьд зүрх сэтгэлд амар амгалан байхгүй байгаа. 하나님과 원수가 되어 있기 때문에 평강이 없지요. Тэд бурханы өстөн дайсан байгаа учраас тэдний сэтгэл зүрхэнд амар амгалан байхгүй байгаа. 자, 우리는 이 평강을 전해야 돼요. Бидний амар амгалан тэдэнд тарааж түгэх ёстой. 그 사람이 바로 화평케 하는 사람입니다. Үүнийг хийж байгаа хүнийг амар тайвныг тогтоогч гэж хэлээд байгаа. 하나님과 죄인 사이. Бурхан гим нүгэлтэн хоёрын 자, харилцаа. 먼저는 하나님과 내 사이가 화평이 이루어져야 되죠. За эхлээд бурхан бид хоёрын харилцаа эхлээд амар тайван болох хэрэгтэй. 그리고 화평이 이루어진 사람은 그 화평이 계속 유지가 돼야 돼요. Амар тайвныг дотроо тогтоосон хүний амар тайван байдал нь үргэлж байж ах хэрэгтэй. Тэрийг хадгалж үлдэх ёстой. 로마서 5장 1절을 보겠습니다. Ром 5-ын 1-ээс харъя. 로마서 5장 1절 Ром 5-ын 1 함께 읽겠습니다. хамт уншийе. Тиймээс итгэлээр зөвтгөгдсөн бид өөрсдийн эзэн Есүс Христээр дамжин бурхантай эвлэрсэн. 자, 여기에 로마서 5장 1절에 우리가 믿음으로 의롭다 심을 얻었다 그랬죠. Ром 5-ын 1 дээр бид итгэлээр зөвтгөгдсөн гэж байна. 자, 의롭다 심을 얻은 것은 하나님과 원수되어 있는 우리가 하나님과 화목이 이루어진 거예요. Зөвтгөгдсөн гэдэг чинь бурханы өстөн дайсан байсан бид бүхэн бурхантай эвлэрсэн гэсэн үг. 구원받고 거듭났다 그 말이에요. Аврагдсан дахин төрсөн гэсэн үг. 그러면 구원받은 그리스도인이 하나님과 그 화평을 계속 누리고 살려면 어떻게 해야 돼요? За тэгвэл аврагдсан Христэд итгэж хүн бурхантай эвтэй болчихсон. Бурханы өмнө тийм ээ амар тайван болчихсон бол энэ эвтэй байдлаа амар амгалангаа үргэлж хадгалахын тулд яах ёстой вэ? 자, 이 화목제는 교제의 제사라 그랬죠. Энэ эвийн дахлыг би нөхөрлөлийн дахил гэж хэлсэн. 하나님과 교제가 계속 원활하게 잘 되려면은 거룩하신 하나님과의 교제가 되려면은 내가 거룩한 생활을 해야 돼요. Бурхантай нөхөрлөлийн харилцаа маань ямар ч асуудалгүй байн байхын тулд би өөрөө бурханы өмнө ариун байх ёстой. 내가 죄 가운데 있으면 어때요? Би гэм нүгэл дотор байгаад тах юм бол яах вэ? 하나님과 나와의 그 관계는 깨지지 않지만은 Бурхан бид хоёрын харилцаа хагарч тийм ээ мууддаггүй маа гэхэд 교제의 асуудалгүй маа 문제가 гэхэд 생겨요. нөхөрлөхөд асуудал үүснэ. 그때는 어떻게 해야 돼요? Тэр үед яах ёстой вэ? 죄를 버려야 돼요. Тэр үед гэм нүгэл хаях ёстой. 그리고 죄를 지을 때 하나님 앞에 자백해야 돼요. Хэрвээ гэм нүгэл хийсэн бол бурханы өмнө өчн удаах ёстой. 그래서
요한일서 1장 9절에 Тийм учраас 1-р Иохан 1:9-дэр 우리가 만일 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 хэрвээ бид бүхэн нүглээ улааж үчих юм бол итгэмжид зөв тэрээр 모든 죄에서 사하시고 모든 불의에서 깨끗게 하신다고 되어 있죠. бидний бүхэл нүгэл хилэнцээ салгаж биднийг цэвэрлэнэ гэсэн. 교제를 회복해야 돼요. Нөхөрлөлөө сэргээх 죄 хэрэгтэй. 가운데 있으면 하나님과의 교제에 문제가 생겨요. Гим нүгэл дотор байгаад байх юм бол бурхантай 내가 죄 가운데 нөхөрлөлд 있으면은 асуудал үүснэ. 형제 자매들과의 문제가 생겨요. Би гим нүгэл дотор байгаад байх юм бол ахын дүүстэйгээ жигсэн асуудалтай байна. 그리고 또 하나님과 원수되어 있는 사람에게 화목케 하는 그 일을 할 수가 없어요. Дээрэс нь бурхны өстөн дайсан болцоход байж байгаа хүмүүсийг бид бүхэн бурхантай эвдрүүлж чадахгүй. 하나님과 내 사이에 교제에 문제가 있는데 어떻게 다른 사람을 하나님과 원활한 그 화목의 상태로 교제할 수 있도록 내가 전하겠어요. Бурхантай би өөрөө нөхөрлийн асуудалтай байж яаж бурхны өстөн дайсан болчихсон байгаа хүмүүсийг бурхантай эвтэй болгож хооронд нь эвдрүүлж чадах юм бэ? 그래서 로마서 5장 1절은 이미 믿음으로 의롭담을 받은 사람이 그 화목을 계속 화평을 계속 하나님과 더불어 누려가야 돼요. Ром 5:1 дээр гарч байгаа итгэлээрээ зөвтгөгдсөн хүн бурхантай эвдэрсэн энэ байдлаа үргэлж хадгалж үлдэх ёстой гэж гарч байна. 자, 이 화평을 하나님으로 더불어 화평을 누리자라고 하는 이것은 바로 За эзэн 구원받은 그리스도인이 매일 매 순간마다 하나님 앞에 화목제를 드리는 삶입니다. бурхантай энэ эвдэрсэн байдлаа хадгалж үлдээ гэдэг чинь аврагдсан Христэд итгэгч хүн өдөр бүр цаг тутамд бурханы өмнө эвийн дахлыг өргөд амьдрах ёстой гэсэн үг. 우리는 하나님 앞에 자기 자신을 비춰봐야 됩니다. Бид нар бурханы өмнө өөрийгөө эргэж харах ёстой. 나는 하나님과 이미 화목을 이룬 사람인데 그 화목을 누리고 있는가? Би бурхантай аль хэдийн уул нь эвдэрч гисэн. Гэхдээ би энэ эвтэй байдлаа хадгалаад амьдрч байна уу? 숨은 죄가 있지 않는가? Надад нуугдсан гэм нүгэл байгаа юм биш үз. 하지 말라는 것을 하고 있는가? Би хийж болохгүй гэсэн зүйлийг хийгээд байгаа юм биш үз. 하라는 선을 하지 않는가? Хий гэсэн сайныг би хийхгүй яваад байгаа юм биш үз. 내가 모든 것을 믿음으로 하지 않고 있는 게 있는가? Би бүх зүйлийг итгэлээр хийхгүй яваад байгаа юм биш үз. 만약에 그런 죄 가운데 있다 그러면 하나님께 교제에 문제가 생겨요. Хэрвээ ийм гэм нүгэл дотор та байгаа бол бурхантай нөхөрлөл чинь асуудал 하나님과의 үүснэ. 그 친밀한 교제가 계속 누려지지 않습니다. бурхантай дотн нөхөрлөж байж чадахгүй. 하나님과 나와의 교제에 문제가 있으면 자, 형제 자매들 간에 나와 형제 자매들 간에 그 교제도 문제가 생겨요. Бурхан бид хоёрын нөхөрлөл асуудалтай байх юм бол миний хувьд эргэн тойронд ахын дүүстэйгээ жигсэн нөхөрлөлийн асуудалтай болчихно. 형제 자매들과의 그 교제에 문제가 있으면 먼저 하나님과의 그 교제의 문제를 풀어야 돼요. За ахын дүүстэйгээ та хэрэг нөхөрлөлийн асуудалтай болчихсон бол эхлээд бурхантай нөхөрлөх энэ нөхөрлөлийн асуудлаа шийдэх ёстой. 어떻게 풀어야죠? Төрний асуудлыг яаж шийдэх вэ? 화목제를 드려야 돼요. Эвийн дахил өргөх ёстой. 물론 소 잡고 염소 잡고 양을 잡는 건 아니죠. За мэдээж одоо үхрээр дахил өргөл хон ямаагаар дахил өргөх гэсэн үг биш. 하나님 앞에 기도하고 나누는 자가 돼야 돼요. Бурханы өмнө залбирч хуваалцах хэрэгтэй. 주는 자가 돼야 돼요. Өгдөг байх хэрэгтэй. 형제 자매들 간에 문제가 되는 것은 내가 나누지 아니하고 Ахын дүүсийнхаа дунд та ахын дүүстэйгээ асуудалтай байна гэдэг чинь хуваалцахгүй байна гэсэн үг. 이기적인 생각을 가질 때 Хойг хичээсэн байгаад байна. 문제가 생깁니다. Тэгэх юм бол асуудалтай байна. 자, 울라마토르 중앙교회 우리 그 몽골에 있는 형제 자매님들 이런 멋진 복음의 전당 이 교회당을 만들 때 자, 울라마토르. 많은 분들의 그 희생과 수고가 있었습니다. Төв чуулганы ахын дүүс ийм сайхан сүм чуулганы байртай болоход маш олон хүмүүсийн хөдөлмөр золиослол орсон. 자, 이렇게 아름다운 이런 건물이 왜 이루어졌죠? За ийм үзэгдэлтэй ийм сайхан чуулганы байр яаж бий болсон бэлээ? 만약에 움켜쥐는 사람만 있었으면 어때요? Магадгүй цаашаа игээл өөртөө хураагаад байсан хүмүүс байгаад байсан бол яах вэ? 되지 않죠. Хэзээ ч ийм 나누는 байр 자, гарч ирэхгүй. 나누는 자, 주는 자가 많기 때문에 이런 일이 일어납니다. Хуваадаг хүмүүс, өгж байгаа хүмүүс олон байсан учраас энэ зүйл бий болсон. 자, 복음이 전해지는 것도 마찬가지예요. Сайн мэдээ тараагдах ч ялгаа байхгүй. 하나님은 우리에게 화목케 하는 직책을 주셨어요. Бурхан бидэнд эвлэрлийн үйлчлэлийг өгсөн. 자, 고린도후서 5장 18절 19절을 보겠습니다. За 2 дугаар Коринт 5-ын 18 19-ыг харъя. 고린도후서 5장 18절 19절입니다. 2 дугаар Коринт 5-ын 18 19. 자, 함께 읽겠습니다. За хамт уншия. Энэ бүхэн Бурханаас ирдэг бөгөөд тэрээр бидний Христээр дамжуулан өөртөөгөө эвлэрүүлсэн. Ийхүү эвлэрлийн үйлчлэлийг бидэнд өгчээ. Учир нь Бурхан дэлхийг Христ дотор өөртөөгөө эвлэрүүлж тэдний гин бурууг эс тооцсон ба эвлэрлийн үгийг бидэнд даалгасан билээ. 자, 구원받은
그리스도인은 하나님께서 모두에게 이 직책을 주셨어요. Аврагчин Христэд итгэгч бүх хүмүүст Бурхан энэ үйлчлэлийг өгсөн. 화목케 하는 직책입니다. Эвлэрүүллийн үйлчлэлийг. 근데 그 화목케 하는 직책을 잘 행하기 위해서는 뭐가 있어요? За эвлэрлийн үйлчлэлийг сайн гүйцэтгэхэд бол бидэнд юу байх ёстой вэ? 화목케 하는 말씀이 있어요. Бидэнд эвлэрлийн үг байх ёстой. 그래서 우리 주님은 화목케 하는 직책을 주셨을 뿐만 아니고 말씀을 주셔요. Бидний эзэн бидэнд дан ганц эвлэрлийн үйлчлэлийг өгж өгсөхгүй, эвлэрлийн үгийг хамтд нь өгсөн. 화목케 하는 말씀입니다. Эвлэрлийн үгийг. 그 화목케 하는 말씀이 뭐예요? Энэ эвлэрлийн үг нь юу вэ? 고린도서 5장 14절에 한 사람이 모든 사람을 대신해 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. 2 дугаар Коринт 5:13 дээр нэг нь бүгдийн төлөө өгсөн учраас бүгд нь нэгнийхээ төлөө өгсөн юм гэж гарч байгаа. 자, 그래서 15절에는 제가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 산자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위하여 살지 않고 오직 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신 자를 위하여 살게 하렵니다. 15 дээр тэрээр бүгдийн төлөө өгсөн учраас амьд байгсад цаашид өөрсдийн төлөө бус харин өөрсдийнхэн төлөө өгөхөд амьдуулагдсан түүний төлөө амьдрна гэж. 한 사람 예수 그리스도가 십자가에서 모든 사람을 위해서 죽으신 그 십자가의 놀라운 사랑을 За нэг хүн болох Есүс Христ загалмай дээр бүх хүмүүсийн төлөө өгсөн загалмай дээр гайхамшигт үйл явдлыг 다른 사람에게 전하는 것이 바로 화목케 하는 직책이고요. бусдад тунхаглаж дамжуулагч нь энэ үйлчлэлийн эвлэрлийн үйлчлэлийг гүйцэтгэж байна гэсэн үг. 십자가의 그 놀라운 사랑의 내용이 바로 화목케 하는 말이요. Тэгэхээр загалмай дээр тэр гайхалтай хайрын үг чинь энэ эвлэрлийн үг байна. 우리는 이 말을 때를 얻든지 못 얻든지 전해야 됩니다. Бидний нүгийг цагаа олсон ч олоогүйч тунхаглах ёстой. 자, 화목제는 나누는 거고 주는 거라 그랬죠. Эвлэрлийн эвийн тахил чинь хуваалцах өгөх 자, гэсэн. 하나님과 원수되어 있는 사람에게 화목케 하는 우리는 중매쟁인데요. За бурхантай өстөн дайсан болчихсон байгаа хүмүүсийг бурхантай эвтэй найртай болгох зууч хүмүүс нь бол бид нар. 누가 하나님과 원수되어 있는 사람을 하나님과 중매를 잘할까요? Тэгвэл хэн бурханы өстөн дайсан болчихсон байгаа хүнийг бурхантай эвтэй найртай болгож дунд нь сайн зуучилж чадах вэ? 전도하는 것을 중매라고 표현을 해놓은 데가 있죠. За сайн мэдээ тарихыг зуучлах гэж илэрхийлсэн байгаа. 자, 고린도후서 11장 2절입니다. 2 дугаар Коринт 11-ээс харъя. 11장 2절이에요. 고린도후서 11장 2절. 2 дугаар Коринт 11-ийн 2. 자, 함께 읽겠습니다. За хамтдаа уншия. Бурхны хардталтаар би та нарыг хардаж байна. Учир нь би та нарыг Христийн өмнө ариун онгон охин мэт аваачих гэж ганц нөхөртөө сүү тавьсан. 자, 교회는 그리스도의 신부이고 그리스도 예수는 그 신부의 남편이고 신랑이죠. За чуулган бол Христийн сүйд бүсгүй харин Христ бол чуулганы сүйд залуу буюу нөхөр нь. 자, 우리가 누구에게 전도해서 그 사람이 구원을 받습니다. Бид нар хэн нэгэн сайн мэдээ тараагаад тэр хүн авраглаа. 그 전도하는 것이 바로 신랑 대신 예수님에게 중매하는 거예요. За тэр хүн сайн мэдээ тараагаад аварна гэдэг чинь сүйд залуу болох Есүстэй зуучлаад Есүс рүү авчираад зуучлж байна гэсэн үг. 자, 교회는 그리스도의 아내이고 За чуулган бол Христийн эхнэр, 그리스도는 남편이죠. Христ нөхөр нь. 머지않아 그 신랑 대신 예수님께서 오십니다. Тунгаудахгүй сүйд залуу болох Есүс ирэх болно. 자, 이 땅에 살고 있는 교회 구원받은 형제 자매님들은 모두 다 깨끗한 세마포를 입는 어린 양의 신부로서 그 앞에 서게 돼요. За энэ дэлхий дээр байгаа бүх аврагдсан хүмүүс, чуулган дотор байгаа бүх хүмүүс цэвэрхэн майланган хувцсан өмсөд ариун хурганы өмнө зогсох болно. 자, 그 신랑된 예수님을 만날 수 있도록 하는 것이 전도예요. Тэгэхээр тэр сүйд залуу болох Есүстэй уулзуулахыг л сайн мэдээ тарах 그 гэдэг. 일이 바로 중매예요. Энэ ажлыг зуучлах гэдэг. 근데 그 중매하는 일 누가 잘할까요? За тэгвэл энэ зуучлах ажлыг хэн сайн хийх вэ? 나누는 사람이요. Хуваалцж байгаа хүн, 주는 사람이요. өгж байгаа хүн, 희생하는 사람이요. золиослож байгаа хүн. 자, 그래서 예수님께서는 제자들에게 간곡히 부탁을 합니다. Тийм учраас Есүс хавнараасаа бүр чухалчлан гуйсан. 자기 십자가를 지고 나를 쫓으라고. Өөрийн загалмайг үрээд намайг даг. 자, 마태복음 16장 24절이에요. Матай 16-гийн 24. 마태복음 16장 24절. Матай 16-гийн 24. 16장 24절 마태복음. Матай 16-гийн 자, 24. 함께 읽겠습니다. За хамтдаа уншия. Тэгээд Есүс шавнартаа хэн нэг нь миний араас дагахыг хүсвэл тэр өөрийгөө өгөөсгөн загалмайгаа авч намайг даг. 자, 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라라고 말씀하셨죠. Загалмайгаа авч намайг даг гэж хэлж байна. 십자가가 뭐예요? Загалмай нь юу вэ?
사람을 매달라서 죽이는 사형틀이잖아요. За хүнийг хадаад алдаг одоо цаазын давцсан гэсэн үг. 내가 죽는 거예요. Би үхэн. 사도 바울은 날마다 나는 죽노라고 했죠. Илч Паул би өдөр болгон үхтэй гэсэн. 그것은 바로 내 권리를 포기하는 거예요. Энд чинь өөрийнхөө эрх мэдлээс, эрх үүргээсээ татгалзаж байна гэсэн үг. 나를 희생하고 내가 손해 보는 거예요. өөрийгөө золиослж байна, өөрөө хохирч байна гэсэн үг. 그리고 화평을 만드는 사람은 단순히 평화를 사랑하거나 유지하는 그 이상을 의미합니다. За инх тайвныг тогтоо гэдэг чинь зүгээр нэг тийм ээ. Бие бинийгээ хайрал, инх тайвныг тогтоо гэдэг үгнээс бүр илүү үг байхгүй юу? Илүү чухалчилж 자, хэлсэн. 어제 소재에서 반드시 넣어야 될 것이 있었죠. За өчтөрийн эдийн үргэл заавал хийх ёстой нэг зүйл байсан. 기억하시는가 모르겠어요. Тэрийг та бүхэн санаж байна уу? 자, 소재의 고운 가루에다가 반드시 넣어야 될 거 뭐가 있죠? За сайн гурал дээр заавал хийх ёстой зүйлсүүд байсан. Юу вэ? 기름이 있어요. Тос, 성령이죠. ариун сүнстэй. 유향이 있어요. Дараагийнх нь гүгэл, 그리스도의 향기이고 기도죠. Христийн анхлын үнэр залбирал. 또 넣어야 될 게 있어요. 뭐죠? Дахиад нэг хийх ёстой зүйл нь юу вэ? 반드시 넣어야 될 거. Заавал хийх ёстой зүйл. 소금이에요. Давс. 근데 반드시 넣어서는 안 될 게 있어요. Хийж болохгүй зүйл гэж байгаа. 소재에다가 고운 가루에다가 반드시 넣어서는 안 될 거. Эдийн үргэлийн сайн гуралнд хийж болохгүй зүйл гэж байгаа. 누룩이죠. Хөрөнгө. 누룩은 바로 죄입니다. Хөрөнгө нь гим нүглийг илэрхийлж байгаа. 소재의 삶을 살았는데 구원받은 그리스도인은 절대로 죄 가운데 살아서는 안 돼요. Эдийн үргэлийн амьдралаар амьдарч байгаа аврагдсан Христэд итгэж хүн хизээж 또 гим нүгэл донд байж 또 болохгүй. 넣어서는 안 될 게 있어요. Бас нэг хийж болохгүй зүйл байгаа. 꿀을 넣으면 안 돼요. Зөвгийн бал. 꿀은 이 세상의 부귀영화 쾌락, Зөвгийн бал нь энэ дэлхийн ертөнцийн зугаа Инжо. цэнгэл, энэ дэлхийн ертөнцийн алдар гавья. 세상의 유혹, Хүмүүст хүлээн зөвшөөрдөг ертөнцийн уруу дач. 자기 영광, Өөрийн алдар гавья. 자랑 Өөрийн сайрхал. 이런 것들이 바로 꿀이에요. Эднэр бүгдээрээ зөвгийн бал. 자, 우리의 소재를 드리는 삶 가운데 그게 들어가면 안 됩니다. Бидний эдийн үргэлийн амьдралд эдгэр зүйлсүүд 근데 화목제를 드릴 때도 마찬가지예요. эвийн дахлыг өргөхөж ялгаа байхгүй. 자, 화목제를 드릴 때는 내가 손해 봐야 돼요. Эвийн дахлыг өргөж байгаа хүн өөрөө хохирох ёстой. 줘야 되고 나눠야 돼요. Өөх ёстой, хуваалцах ёстой. 그러기 위해서는 어떻게 하죠? Тэхийн тул яах ёстой юм бол? 주고 나누기 위해서는 반드시 자기 희생이 필요합니다. Өгж хуваалцахын тулд заавал хүн өөрийгөө золиослох ёстой. 마가복음 9장 50절입니다. Марк 9-ийн 50-аас харъя. 마가복음 9장 50절. Марк 9-ийн 50. 자, 마가복음 9장 50절 함께 읽겠습니다. Марк 9-ийн 50-ыг хамтдаа уншийе. Давс сайн боловч хэрв амтаа алдвал хэрхэн буцааж давслаг болгох вүлээ. Та нар дотроо давстай бай. Би биетэйгээ эвтэй байх тун гэж айлтлаа. 자, 여기에 소금을 두고 서로 화목하라라고 말씀하십니다. За энэ дээр давстай бай, бие биентэйгээ эвтэй бай гэж. 이 화목제를 드릴 때 영적인 의미로 신약 시대에 반드시 소금이 필요한 거예요. За эвийн дахлыг өргөхөд шинэ гэрээний үед сүнслэг утгаар 소금이 энэ эвийн 맛을 дахил заавал давс холих ёстой. 자, 소금이 부패를 방지하고 За давс муудахаас хамгаалдаг. 맛을 내고 고르게 하려면은 어떻게 해야 돼요? Давс амт оруулахын тулд давс өөрөө яах ёстой вэ? 녹아야 돼요. Өөрөө уусах ёстой. 녹는 것은 자기 희생이고 자기 죽음이죠. Ууснаа гэдэг чинь өөрийгөө золиослохыг хэлж байгаа, өөрийгөө өхүүлэхийг хэлж байгаа. 자기 십자가를 지는 거예요. өөрийнхөө загалмайг өрхийг хэлж байгаа. 소금이 녹지 않으면 아무 쓸모가 없어요. Давс уусахгүй байх юм бол хаанч хэрэглэгдэхгүй. 자, 그래서 소금을 두고 서로 화목하라라고 하는 그것은 희생입니다. Тийм учраас давстай бай. Бие биетэйгээ эвтэй байх тун гэдэг чинь 나누고- золиослол гэсэн үг. 나누고 주는 거예요. Хувааж өг гэсэн үг. 그런데 내가 주고 내가 나누면 없어진 게 아니에요. За би өгөөд би хуваалцаад байх юм бол би өөрөө алга болчихгүй, үгүй болчихгүй. 누가복음 6장 38절로 주라 그리하면 흔들어 안기워 차고 넘치도록 채워주리라. Луг 6-ын 38 дээр өг. Тэгэх юм бол чамд өгдөг болно. Дүүртэл, бэлгтэл чигжээ чамд өгөх болно гэсэн. 이 세상 사람들은 누구에게 주지 않고 아끼면은 부자가 된다라고 이야기해요. За энэ дэлхийн хүмүүс бол хэн нэгэнд өгөхгүй өөртөө хораагаал цааш нь хийгээл байх юм бол харамлал байх юм бол баян болно гэж ойлгодог. 구원받은 그리스도인의 경제관은 그렇지 않습니다. Аврагцын Христэд итгэж хүний энэ санхүүгийн систем тийм байдаггүй. 흩어 구제하여도 부하는 경우가 있어요. Тараагаал цацаал байгаа хэрнээ баяждаг тохиолдол байгаа. 움켜쥐어도 가난하게 됩니다. Хораагаал цааш нь хийгээд байх юм бол ядуу хоосон болно. 그게 구원받은 그리스도인의 경제관이에요. Энэ бол аврагцын Христэд итгэж хүний санхүүгийн одоо 하나님의 систем. 약속입니다. Энэ бол Бурхны амлалт.
자, 그래서 소금을 두고 너희가 화목하라 하셨죠. Тийм учраас давстай бай, эвтэй байх тун гэж байна. 주는 사람, 나누는 사람, 희생하는 사람, 자기 십자가를 지는 사람을 통해서 또 다른 사람에게 복음이 전해져요. Өгж байгаа, золиослж байгаа, өөрийгөө дахил болгоод өргөж байгаа хүнээр дамжуулан өөр нэг хүмүүс аврагдана. 자, 로마서 15장 33절입니다. 좀만 더 보겠습니다. За, Ром 15-аар дахиад жоохон нэмж харъя. 자, 로마서 15장 33절입니다. Ром 15-ын 33. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. Амар амгалангийн бурхан та бүгдийн хамт байх болтугай. Амен. 자, 평강의 하나님이라 그랬습니다. Амар амгалангийн бурхан гэж байна. 자, 그다음에 고린도전서 14장 33절이에요. За, түүний дараа 1-р Коринт 고린도전서 14장 33절. 1-р Коринт 14-ийн 33. 14장 고린도전서 14장 33절 함께 읽겠습니다. 14-ийн 33 хамтдаа уншия. Учир нь бурхан бол самуурлын бус харин амар амгалангийн бурхан мөн ариун хүмүүсийн бүх чуулганы адил. 자, 여기서 평강의 하나님, 화평의 하나님. За, энэ дэр амар амгалангийн бурхан, инх тайвны бурхан. 자, 그래서 세상에서 화평케 하는 일, 화목제를 드리는 것보다도 하나님을 기쁘게 하는 일이 없어요. Тийм учраас энэ дэлхий дээр амар амгалан тогтоогоод эвийн дахлыг өргөхөөс илүүтэйгээр бурханыг баярлуулах зүйл гэж байхгүй. 하나님은 화평의 하나님이요. Бурхан өөрөө амар тайвны бурхан. 하나님과 원수되어 있는 우리를 하나님과 화목하기 위해서 예수 그리스도가 이 땅에 오셨고요. Бурханы өстөнд дайсан байсан бид бүхнийг бурхантай эвтэн найртай болгохын тулд Бурханы хүү Есүс Христ энэ дэлхий дээр бууж ирсэн. 예수 그리스도는 십자가에 죽으심으로 온 세상의 화목 제물로 죽어 주셨습니다. Есүс энэ дэлхий дээр бууж ирээ загалмай дээр үгснээрээ бүх дэлхийн ертөнцийн эвийн дахил болсон. 그 예수 그리스도는 바로 평강의 왕이셨습니다. Энэ Есүс Христ өөрөө энхийн жон амар амгалангийн хаан байсан. 자, 그 화평을 이루셨습니다. Тэр энх тайвныг тогтоосон. 이제는 이 화평을 전하는 자는 천사가 아니에요. Одоо энэ амар тайвныг тунгалах хүмүүс нь тэнгэр элч биш. 구원받은 우리에게 이 화평케 하는 직책을 주셨고 Аврагдсан бид бүхэнд энэ эвлэрлийн үйлчлэлийг хариуцуулсан. 이 화평을 전하라고 하셨어요. Энэ энх тайвныг энэ амар тайвныг 이 тунгалж 화평을 ирсэн. 전하는 자가 주님을 가장 많이 닮은 사람이에요. Энэ амар тайвныг тунгалж амьдарч байгаа хүн эзнэг хамгийн их дуурайсан хүн. 우리는 주님의 그 자취를 따라가는 사람들입니다. Бидний эзний явсан мөрөөр араас нь дагаад явж байгаа. 신앙생활 잘한다라고 하는 그것은 얼마나 주님의 인격을 닮아가느냐. Итгэлээр сайн амьдарч байна. 달려 있습니다. Итгэлээр сайн амьдарч байна гэдэг чинь тухайн хүн хэр зэрэг эзний зан чанарыг дуурайсан байна гэдэгтэй холбоотой байх нь. 주님이 이 세상에 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하신 것도 이 세상에 평화를 주기 위해서요. Эзэн энэ дэлхий дээр бууж ирээд үхээд дахин амьсан хүртэл энэ дэлхий дээр амар тайвныг, инх тайвныг тогтоохын тулд байсан. 지금 하나님 보좌 우편에 앉아서 우리를 위해서 중보의 기도를 하고 계시는 것도 잃어버린 영혼들을 건져내기 위하며. Одоо бурханы сентийн баруун гар тал задраад бидний төлөө зуушлан залбирж байгаа нь төөрж бодолж байгаа тэр сүнснүүдийг аврахын тулд 그 모든 것이 바로 화평케 하는 일입니다. энэ бүх зүйл чинь инх тайвныг, амар тайвныг тогтоож байгаа хэрэг. 그 화평케 하는 일을 더 구체적으로 말한다면 바로 전도요. За энэ амар тайвныг тогтоох ажлыг бүр тодорхой дэлгэрэнгүй хэлэх юм бол сайн мэдээд хараа. 하나님과 원수되어 있는 자를 하나님과 화평케 하는 사람, 그 사람은 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이라 했습니다. Бурханы өстөнд дайсан хүмүүсийг бурхантай эвтэй болгож, бурхантай эв найрамдалтай болгож байгаа хүмүүсийг бурханы хөвгүүд гэж нэрлэх болно 그 гэсэн. 사람이 복되도다라고 말씀하셨어요. Тэм хүмүүсийг ерөөлтэй гэсэн. 자, 한번 따라해 보세요. За та бүхний дагаад лээрэ. 화평케 하는 자는 복이 있나니. Инх тайвныг тогтоогчд ерөөлтэй. 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이라. Учир нь тэд бурханы хөвгүүд гэж нэрлэгдэх болно. 자, 우리는 하나님의 자녀들입니다. За бид бол бурханы хөвгүүд. 화평케 하는 일을 함으로 인해서 하나님의 자녀가 된다는 게 아니고요. Амар тайвныг тогтоодог ажлыг хийж байгаа учраас бурханы хөвгүүд болсон гэсэн үг биш. 우리는 하나님의 자녀이기 때문에 화평케 하는 일을 하셔야 돼요. Бид нар бурханы хөвгүүд болчихсон учраас амар тайвныг тогтоох ажлыг хийх ёстой. 그게 바로 구약의 화목제사예요. Энэ бол хуучин гэрээний эвийн дахил. 자, 다시 정리를 하겠습니다. За дахиад эмгэгтэйг хэлж өгье. 화목제는 나누는 거예요. Эвийн дахил бол хуваах. 화목제는 주는 거예요. Эвийн дахил бол өгөх. 화목제는 자기 희생이에요. Эвийн дахил бол өөрийгөө золиослох. 자기 십자가를 지고 주님을 따르는 것이 화목제를 드리는 거예요. Өөрийнхөө загалмайг өрөөд эзнийг дагаад явах чинь эвийн дахилыг өргөж өгнө гэсэн үг.
거기에서 나오는 결과는 뭐예요? За үүнээс тэгвэл ямар үр дүн гарах юм бэ? 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 하는 결과가 나타나요. Олныг зөвхт байдал руу удирдах үр дүн гарна. 그게 하나님을 최고로 영광롭게 하고 하나님을 기쁘게 하는 일입니다. Энэ бурхныг хамгийн дээдээр алдаршуулж хамгийн ихээр баярлуулж байгаа хэрэг. 그게 하나님 앞에 열매를 맺어 하나님께 영광을 드리는 일입니다. Энэ бурхны өмнө үр жим сургуулж бурханд алдар гавьяг өргөж байгаа хэрэг. 자, 요한복음 15장 요한 마지막으로 15. 한 군절 더 보겠습니다. За хамгийн сүүлд нэг ишлэл уншия. 자, 요한복음 15장 8절입니다. Иохан 15-ийн 8. 요한복음 15장 8절. Иохан 15-ийн 8. 자, 함께 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. Та нар их чимс гаргаж миний шавнар болоход эцэг минь алдаршин. 자, 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으신다. Та нар их чимс гаргаж миний шавнар болоход эцэг минь 자, 우리가 이 алдаршин. 땅에 살아남아 있는 지금까지 살아서 숨쉬고 있는 이유가 바로 하나님께 영광 드리는 삶을 살기 위해서요. За бид нар энэ дэлхий дээр амьд байгаа. Амьсгалж байгаа хамгийн том шалтгаан бол бурханд алдрыг өргөх юм. 자, 그런데 하나님께 가장 기쁨과 영광을 주는 일이 뭐예요? За тэгвэл бурхныг хамгийн их баярлуулах, бурханд хамгийн их алдар гавьяг өргөх ажил нь ямар ажил юм бэ? Юу юм бэ? 누가복음 15장에 보면은 우리 안에 들어있는 99마리 양보다도 잃어버린 한 마리의 양을 찾았을 때 Луг 15 дээр өөрийнхөө дотор байгаа, өөртөөгөө хамт байгаа 99 хонноос илүү алдагдсан нэг хоноо олох үед 천국에서 더 큰 기쁨이 있습니다. дэваажинд илүү том баяр наадам. 하나님이 가장 найруулна гэсэн. 기뻐하신 일이요. Энэ бол бурхны хамгийн их баярлагдах зүйл. 잃어진 영혼을 전도를 해서 그 영혼이 구원받게 하는 그 일. Төөрч бодолж байгаа сүнснүүдэд сайн мэдээ тараагаа тэр хүмүүсийн сүнсийг аврах ажлыг хийх нь 하나님이 가장 기뻐하시는 일이고 하나님께 영광을 드리는 일이요. хамгийн их баярладаг ажил, бурхныг хамгийн их алдаршуулж байгаа хэрэг. 그게 바로 화목제입니다. Энэ нь эвийн тахил. 자, 우리는 매일매일 화목제를 하나님 앞에 드리는 형제 자매님들이 되셔야 됩니다. Тэгэхээр та бүхэн өдөр болгон бурханд эвийн тахилыг өргөдөг хүмүүс болох хэрэгтэй. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 거룩하시고 자비로우신 하나님, 우리를 구원해 주신 것 감사합니다. Ариун өршөөнгүй эзэн бурхан минь биднийг аварч өгсөн талархаж 또 байна. 우리를 이 땅에 남기셔서 화목케 하는 직책을 주셨습니다. Бидний энэ газар дэлхий дээр үлдээгээ та эвлэрлийн үйлчлэлийг бидэнд 또 хариуцсан. 화목케 하는 말씀도 주셨습니다. Мөн эвлэрлийн үгийг жигсэн та бид түгэнд 때를 өгсөн. 얻든지 못 얻든지 이 말씀을 전해서 Цагаа олсон ч олоогүй энэ үгийг тунхаглаад 하나님과 원수되어 있는 구원받지 못한 사람들을 하나님과 화목케 하는 중매쟁이가 되게 해주옵소서. бурхны өстөнд дайсан болчихсон байгаа хүмүүсийг бурхантай эвлэрүүлэх зуучин үргийг гүйцэтгэж чадхад та 많은 туслаа. 사람을 옳은 대로 돌아오게 하는 자가 되어 하나님 앞에 기쁨과 영광이 되는 삶을 살게 해주옵소서. Олныг зөвхт байдал руу удирдах бурхан танд алдар магтаал баяр хөөргийг өргөхөд туслаарай. 주 예수님 이름 받들어 기도드립니다. Эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. 아멘. Амен.